I'm so glad you died for me. I'm so glad you shed your blood for me. I'm so glad you rose for me. Sweet Jesus, Jesus, sweet Jesus, Jesus. I'm so glad you died for me. So glad you shed your blood just for me. So glad you rose for me. Sweet Jesus, yeah, Jesus, sweet Jesus, Jesus, help me sing. Jesus, Jesus, sweet Jesus, Jesus, the precious name of Jesus, the powerful name of Jesus, how he loved me, I will never know how he cared for me, the precious name of how he loved me in spite of me. The name Jesus. It's so sweet, I know. Oh, I love the name. What you did for me on Calvary. No man would have done. But you love me in spite of me. You love me just that much, yeah. To be hungry and died.
You were thinking just of me. What a God, what a God. Buddha couldn't do it for you. Confucius couldn't do it either. God is. He's God all by himself. The name of Bendicional. Misterium de bendicional. Ang the Señor. precious name. Ang kita do Dios. How I Hallelujah. love the name. I love the name of Jesus. When I think of his goodness and all he's done for me, I can't help but give him glory. He is God all by himself. Come on, give him glory. At the name of Jesus, demons must flee. That's the kind of power he's given us. We can speak to that sickness and it will leave. That's what he said in his word, yeah. He said, I've come to give you life more abundantly. That's what he did at the cross for you and me. That's what he did at the cross for you and me. That's what he did at the cross for you and me. But I'm so glad he rose on the third day with all power in his hand. Yeah, yeah, yeah. Jesus, 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 Jesus. The powerful name of the precious name, glorious name, the name of Jesus. Yes, it is. No other name I know. I'm talking about Jesus. Oh, he loved me. I never know. I never know. Yes, he did. He loved me in spite of me. 'Cause I knew I wasn't fit to die. Hallelujah. Just for me. Hallelujah. Gloria na Dios. Ay, tuminta tremendo lumano, tuminta bendición. Aleluya. Amen. Gloria, aleluya. Sí, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Dan kita. Tremendo botanos, Dios. Aleluya. Dan bendición. Aleluya. Amen. Gloria, aleluya. Sí, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Dan kita. Gloria, gloria, sí, Señor. Oh, Tata, thank you, Señor. Aleluya. Ministerio Mita Bendicional Live. Riba YouTube, riba Facebook. Rumana ng lubida, partiele pa sa serkarina tura, amen. Gloria na Dios. Gloria, gloria na Dios, aleluya. Ministerio Mita Bendicional Live. Riba YouTube, riba Facebook. Rumana ng lubida, partiele pa sa serkarina tura, amen. Gloria na Dios. Aleluya.
'cause I got Jesus. When I think of his goodness and what he's done. Hallelujah. When I think of his goodness and what he's done. I gotta give him glory. Jesus. Woo. Glory. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Bless the Lord. Come on, give him glory. Hallelujah. Come on, give him glory. Hallelujah. Señor, orabasete. Oh Dios, aleluya. Oigamos el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Llama il nombre, humano. Llama il nombre de mente, que nombre de tu nombre, amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Oigamos el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Llama il nombre humano. Llama il nombre de mente, que nombre de tu nombre, amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Oigamos el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Llama il nombre humano. Llama il nombre de mente, que nombre de tu nombre, amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor, oh Dios, aleluya. Thank you, Tato, oh Dios, con la mente aquí, Señor, oh Dios. Nos está viniendo, Señor, oh Dios. Es 5 de febrero, mi romano tour. Gloria a Dios. Dios viene a mi romano tour de mente. Que mente que Ministério me bendicionar. Tá assim 5 anos, não, 3 anos, nós temos 3 anos. Ministério me bendicionar. É ministério aqui, assim 3 anos, 3 anos que o ministério existe. Então, grupo de oração de mente aqui tem 18 lunas. Amém? Vamos para a 18 lunas. Gloria a Dios. 18 lunas. 18 lunas, sí. 18 lunas nos hace oración tu mente. Anto nos tinha nos hace 3 años. Ministério me bendicionar. Deus bendicionar. Miro manang. Que estava junto conosco. Dengue mente que aleluya. Amén. Gloria a Dios. Thank you, Señor. Tata thank you, oh Dios, para el día de chave. Amén.
Tanki, Señor, oh Dios, que tabo voluntad niyo ende, Señor, oh Dios. Tabo forme sa aquí. Tabo forme grupo, tabo tres en estudio, unidad y oración. Y tabo, Señor, oh Dios, tabo de Dios Todopoderoso. Tata bendicionabo ta, Señor, oh Dios, en mente aquí, Señor, oh Dios. Bendicionabo tata mo sa manuting manera mo. Noting manera mo, Señor oh Dios, po sa lo cual ko kumisa, yung kapukin na mitad en nombre de Cristo Jesus, oh Dios, di gloria. Aleluya, Señor oh Dios, tata. Bendicionabo tate mente kitata, oh Dios, con nos turta bini junto. Tenga mente kitata es 5, oh Dios, di Februari. Chawebs 2026, Tata nos tabini, oh Dios, guiado de vos Espíritu Santo, Señor, oh Dios, pa ensalzabo nabo turonori, gloria pasoma, Tata e gloria ta dibo, e poder ta dibo, e turcos ta dibo, en nombre de Cristo Jesús, e mente kita tremendo, e mente kita bendicionar, e mente ki, Señor, oh Dios, di gloria ta, abre porta, e Señor, e mente ki, Señor, oh Dios, e dia ta dibo, taba bisla kata luz, Tata, Tanki, Señor. Tanki, Señor, papita y salud. Tanki, papita, nos yunang, nos nieto ng, oh Dios, nos cercarinan, turco, ronti, no, Señor, oh Dios. Tanki po nos kas, tanki po nos trabajo. Tanki, oh Dios, pagkiya di po Espíritu Santo de mente ki, bendicionabo, tate mente ki, tu mente tremendo. Un web tremendo, Señor, oh Dios, camina, Señor, oh Dios, con nos también la fruta de perseverancia. Con tato, oh Dios, vos Espíritu Santo, vai prometo no, Señor, oh Dios, hace turcos. En el nombre de Yeshua Mashiach, mente que, Señor, oh Dios, que tú shita, oh Dios, por nosotros, oh Dios, tata que te aba para prioridad de dos vidas. Que tú shita, oh Dios, por nosotros, oh Dios, tata de camino de perfección. Que tú shita, Señor, oh Dios, nosotros, oh Dios, tormento, oh Dios, tacana para llegar más cerca de vos. Que tú shita, oh Dios, como así, no, Señor, oh Dios, tata que nos te porta, administrador de nos, Señor, oh Dios, y llega de nos familia. Tata, oh Dios, tata, paneba da bis den book Joshua 24, oh Dios, bendicionate en tener familia. El cas completo, oh Dios, que su rodilla na doble y lenga na confesar. En el nombre de Cristo Jesús, me inte que, Señor, oh Dios, está glorioso. Me inte que está poderoso, paso matado, oh Dios, lo cual como comenzar. Nada, nunca un poco en la mitad. En el nombre de Cristo Jesús, tata, tanki, oh Dios, tata, tanki, oh Dios, que todo de Cristo Jesús, que nos está toma parte. Via semilla de Abraham, anto que nos por recibir la bendición de Abraham. Oh Dios, bendicionanos y multiplicanos en mente que, oh Dios, manera estrella en el cielo, manera santo ng kuting kanti lamang, oh tata, como Espíritu Santo, lo que nos tata de camino ng rectitud, tata camino ng bendición, tata, thank you, oh Dios, tata ko bendicionanos, oh Dios, calidad ng Señor, oh Dios, tata turcos de abo. Manera temporada en buque Ezequiel, en buque de Ezequiel 34, 26, Señor oh Dios. Colaborar como agua de bendición en paz, arriba no, Señor oh Dios, na el tiempo apropiado. Tatalaga nos está claro, en el tiempo, Señor oh Dios, nos por eso todo lo cual no como tiempo nos. Oh, tata, thank you, oh Dios, como permitirnos viva tiempo reino. Y con la tata con nos porta bendición, mente que, Señor oh Dios, mente que te glorioso, tata, thank you, para tu bendición espiritual y natural de nos vida, Señor, taparas kipi den bukinan de number ng capítulo 6 de versículo 24 de 26. Kubata cuídanos y guárdanos y bendicionanos en el día de hoy. Kubolo la cara resplandecer ribonos en el día de hoy. Kubolo halsa bocar ribonos y duranos paz en el día de hoy. Dato pesei nos ta invocamos nombre en el mente que para nos ser guardo bendicionado. Oh Dios, comendabo bendición ng ribanos vida, tata foral bendición ng espiritual manera Jesus a contestar Simón din e buko di Mateo ng kapitulo 16 versículo 7, ku e bendición ng ku ita bendición na pasombra uno tak arni ni sangar a revela sa akin na Jesino e tata kuta den cielo tata nostra angela na kos ng di sabo. Oh Dios,
los costas de arriba. Da tu intervención divina completamente que, oh Dios, de gloria del buco de Juan, capítulo 4, versículo 4, oh Dios, data das paras que vi, o grande ta e sunco tabiba de nós. Mas grande que sunco de mundo para oh Dios de glória. Danke, Senhor, oh Deus, pademente que, Senhor, oh Deus, nos proclamar Juan capítulo 4, versículo 4, que o amor que também de nós está mais grande que sum para oh Deus, junto com nós chega nossa de vitória, junto com nós chega, oh Deus, data nossa cana, oh Deus, de caminho, porque para nós cana, em nome de Cristo Jesus, semente que, Senhor, oh Deus, nos está chamando, danke, Senhor, oh Deus, maneira também de muito Colossenses, no capítulo 1, versículo 3, como livra-nos e a poder de escuridade e transladanos para o reino de Boiústima, oh Deus de glória. Thank you, oh Deus, para salvação. Thank you, oh Deus, para liberação de nossa alma. Thank you, Tato, oh Deus, para transladanos para o reino de Boiústima. Oh, Tata, mabisa nos, oh Deus, que ora com nos grita, bota contestar, que ora com nos bate, bota abre. É mente que Tato se mamo, thank you para a vida de Lisbeth. Lisbeth bocasta bendicionar, boiunta bendicionar, mente que o Espírito de Deus te guiabu. Para tu conoce mente que engrandece a Deus, tu nome, na Deus, tu honor e glória, para Lisbeth. Para tu mulher bendicionar, para tu mulher chamar para trabalho de Deus, tempo bem de mente que tem turno para bater porta para o evangelho, liberdade, ser ministrador de aba, de vida boiunang ko bonito ng turco torontibo. Amém? Glória a Deus, nos também com Lidiana. Glória a Deus, Deus bendicionava de mente que Tata Santo, thank you, oh Dios. Thank you, Tato, oh Dios, pabina de Lidiana Sabina, Señor, oh Dios, tin tormenta, como un porta, Señor, oh Dios, evangelho, por ministrador de je, den vi de su yunan, con su nieto, en su casa completamente, que Tata, Lidiana, junto con nos, Tata, engrandeciendo, bon nombre, nabo, turo, no, de gloria, vos, Lidiana, comprender, y Lidiana, sa, Señor, oh Dios, que Tata, oh Dios, que te porta, te son, que te bindilante, bon, tu con nos, Tata, engrandecer, bon nombre, nabo, turo, no, de gloria, Tata, en el nombre de Cristo Jesús, nos te llamamos, que nos turunto, den unidad y acuerdo, oh Dios. Danke pa Lidiana Sabina, Señor, oh Dios. At danke pa sa iyo ng sunieto ng Señor, oh Dios. Danke pa voluntad din su vida. Danke pa guía de Espíritu Santo, tur día de nuevo. Danke pa misericordia, pa compasión din su vida. En el nombre de Cristo Jesús, e mente que Lidiana, e la mente que tiene tremendo, e mente que Espíritu de Dios está en el camino de papia con Dios, Lidiana. Papa con Dios, turmenta de ornos den unidad, as ningos Dios que tendemos tem. Dios que tendemos tem, ministrate, movido, oh Dios de gloria. Bendicionata Lidiana Sabina de mente quitado, oh Dios, cabinunto con nos, Señor, oh Dios. Pa sombre saco te porta, e saco te volver pasión con su nieto nam. Oh Tata, tanque pa éxito y prosperidad, tur día de nuevo, de bendición y su ministerio. Ta bendiciona cada palabra que Lidiana mencionada en su oración, ng Señor, oh Dios, Tata contestada en el nombre de Cristo Jesús. E mente que tu mente tremendo, o mente glorioso, o mente bendicionada en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Danke, Tato, oh Dios, para poder. Danke, oh Dios, para gracia. Danke, oh Dios, para tu costa en la mente que debo vivir Lidiana, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Nos también con nuestro hermano Ruth Mila Medan de la Cruz. Aleluya. Danke, Señor, oh Dios, para vivir Ruth Mila Medan de la Cruz, Señor, oh Dios. Lidiana, un día bendicionaba a 5 de febrero. Tremendo. Ministério me bendicionou 5 anos, 3 anos, me promessa 5, 3 anos, Ministério me bendicionou, anto, nos grupo de oração de net, 1 ano de 8 lunas, amém? Glória a Deus, nós também com nosso irmão, nós também com nosso irmão, Ruth Mila Medan de la Cruz, glória a Deus, thank you, Deus, permanente poderoso que, thank you, Deus, com Ruth Mila Medan de la Cruz, a ser guiado. Gloria ao Espírito Santo e vem conosco, Tata, para a palavra, oh Deus, ser ministrada em sua vida. Para a palavra, oh Deus, tem poder em nome de Cristo Jesus, oh Deus, semente que, oh Deus, bendicionata, Ruth Mila Medan de la Cruz, semente que junto conosco, Tata, em poder de abo, é poder glorioso, é poder, Senhor, oh Deus, Tata, com a divino, Senhor, oh Deus, cantia, Ruth Mila, junto conosco, Tata, para engrandecer o nome, na botura, honor e glória, para ser poder, Tadibo, é glória
de Dios, y Luzmila sa kutete porta, Señor, oh Dios, tata, que tetin ko bindilante bonto con nos tu tata, pasuma e poder de abo, e para ministrar todo dia de vídeo se yuna com su nieto, com su caso completo. Oh Dios, di gloria mente que tata, nos llamamos danke, Señor, oh Dios, danke tata, oh Dios, tata, para Luzmila, oh Dios, tata, com sao, oh Dios, que estava bem a prioridade no vida. Tabote Dios Todopoderoso, Señor, oh Dios, tata, bendicionata su casa, su yuna, o su ser querido, oh Dios, tata, y su matrimonio también lo está bendicionado, Dios, di gloria, nos está bien con nuestro man Carlín Torres, aleluya. Clarín, welcome guys, aleluya, gloria a Dios, tata, tanki tata, oh Dios, tata, para Carlín Torres, de mente aquí, Señor, oh Dios, junto con nosotros, tengo presencia, tata, engrandeciendo, bonabo, tu honor y gloria, pues es gloria de Dios, es poder de abo, tu costo de abo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, di gloria, aleluya, bendicionada, Señor, oh Dios, tata, bendicionada, da nosso irmão Carlinhos Torres, de mente que 5 de fevereiro, Senhor Deus, caminhando conosco. Tata, oh Deus, bem grande, se bom nome, bonabo, tu honor e glória, para ser poder te divo. É glória te divo, Senhor oh Deus, tata, para ministrar. Ministrar de mente que, Senhor oh Deus, camina mandando poiega. Camina mandando poiega, Senhor oh Deus, nada por asos de Senhor, ave mente, botalaga nos tursa, oh Deus, com bendição, oh Deus, tá. Oh Dios, con nos tormentas, sin entender de un acuerdo de unidad, Señor, oh Dios, y Carlín Torres también tú conoces. Para engrandecer, buen nombre, nabo, tu honor y gloria, pues es poder te divo. Es poder te divo, Dios, con Carlín, tú conoces, para su casa, y se unan, Señor, oh Dios, su nieto, nantur. Tato, oh Dios, también por cana de camino, también por conocer más de cerca, oh Dios, diariamente, que Señor, oh Dios, tata, junto con nosotros, delante del trono, oh Dios, para palabra, oh Dios, por ministrar, en subir un camino, oh Dios, camino mandando un poyega, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, tata, tanque, Señor. Ministra, oh Dios, tengo mente que te envíe Carlín Torres, Señor, oh Dios. Carlín Bosa, Señor, oh Dios, camino bota Carlín, oh equipo, permite Dios ministrar en vida. Permite Dios, Padre, en vida, pues somos Dios, Dios, Alfa y Omega y eta todopoderoso, amén. Gloria, aleluya. Di, Señor, danke, Señor, oh Dios. Danke, tato, oh Dios, bota na corso en de Carlín, camino bota, oír volantamente, palabra de Dios, está vivo, está fuerte. Nantin kumire Cristo Jesús, tembo pa sombra, lo cual como te recibir merduga aqui, é poder, tu vai pouco a pouco, você bota o espírito de carnaval, que peligroso, aqua bundu meio de costa, irmão, que linka de lufa de costa, amém? Glória a Deus, tanto tanque, oh Deus, nós também com nosso irmão, oh Deus, suaini trapambera, aleluia. Glória a Deus, Suaini Trapamberga, mente que Senhor, oh Deus, 5 de fevereiro de 2026, Senhor, oh Deus. Suaini Trapamberga também, Senhor, sao, Deus, é poder e é glória. Cutinde mente de unidade, acordo entre o ser guiador e o Espírito Santo, Senhor, oh Deus. O abinunto conosco, Senhor, oh Deus, bem grande, se bom nome, bonabo, trono e glória, pois é poder te dibo. É glória te dibo, Senhor, oh Deus, no qual como comisa nunca pouca de nemitar, mente que, Senhor, oh Deus. Mente que, oh Deus, se hai, Suaini Trapamberga de su tamera vino Dios pasayunan su ser querido tu de familia Trapamberga completo delante del trono Señor oh Dios pasamos su wine y sao Dios bendicionada cada mente que te junto con nosotros Señor oh Dios para vais delante para un día bendicionada en el nombre de Cristo Jesús mente que Señor oh Dios aleluya mente que Señor oh Dios nos tur de unidad y un acuerdo me menciona el nombre oh Dios de su wine y Trapamberga oh Dios delante del trono de Dios Tata, tanki Señor, oh Dios, papi de Shawaini Trapamberg, tanki, oh Dios, papi de Wesley, tanki, papi de su nieto, Señor, oh Dios, tanki, Señor, oh Dios, papi de su cerquería, y tanki, oh Dios, para ministerio, oh Dios, y tanki, para un shong, y posible, tanki, para un obra, tanki, para su hermano, tanki, para todo lo cual que te ronde, en el mente, que Señor, oh Dios, gloria a Dios, Tato, oh Dios, ese camino está tremendo, el camino está glorioso, el camino está poderoso, oh Dios, de gloria, mente, que Señor, oh Dios, Shawaini Trapamberg, junto con nosotros, delante del trono completo de Dios, el trono de gracia, el trono de bendición, el trono también de gloria, también de sustancial, mandreche de tato, oh Dios, de gloria, ministra, Señor, oh Dios.
Ministramente que den vida, oh Dios, de nostro mansuani trapomper. Dato, oh Dios, nos saca scelta per tormento, oh Dios, corre de presença de abo. Nos tur de um acordo, nos tur tem nana, suani papio, que Dios, para Dios tende vos dem. E para Dios ministra, camino mande num poiega de mente, que suani trapomper, por tener tremendo, por tener glorioso, no bendición, aleluya. Tata san, thank you, oh Dios. Thank you, oh Dios, pa fruta ng galatso, yung oh Dios, que te den su vida. Lo comienza a desarrollar. Thank you, Dios, por caminar espiritual que te. Thank you, Dios, que te comprende. Lo comienza a tender de abo del nombre de Yeshua. Amashia, mente que Señor, oh Dios, está glorioso. E mente que está poderoso. E mente que está abo, está papi, de gente, papi. E mente que tu unita na cruz de Calvario, a sua presença, que a presença espiritual, o de Deus, Santo Deus de glória, Joai, junto conosco, tata, engrandecendo o nome, oh Deus de glória, aleluia. Joai, dia bendicionava, o yun ang bukas completo, botra turcos, taling mang de Deus, aleluia, nós também conosco, Giovanni Valentin, aleluia, glória na Deus, Senhor, oh Deus, Giovanni Valentin, também junto conosco, de unidade, acordo, kami na poder ta grande, kami na tabo gloria, kami turcosta di bao tata bendiciona. Hallelujah, Giovanni, okay? Hallelujah. Gloria a Dios, makita. Gloria a Dios, Señor, Dios, Giovanni Valentin, tanto un tukuno de unidad. Hallelujah. Kami turcosta di bao tata bendiciona, aleluya, gloria a Dios, tata. Ministrar, Senhor, oh Deus. Ministrar o poder, ministrar a glória, ministrar Trocosco diabo, Deus de mente que dem Giovanni, Giovanni sa, Senhor, oh Deus, que poder te dibo, Giovanni sa, que tabo Espírito Santo da guia, Giovanni sa, que su casta bendicionar, Giovanni sa, onde que llegou, Deus tabo glória, o que papio, oh Deus tava papia, de nome de Cristo Jesus, tanque para Espírito obediência, tanque, oh Deus, que verdade que te ser livre, tanque, oh Deus, tu yuga desigual que te bem ser checa de riba, Senhor, oh Deus, te porta não cobre, para sa, Senhor, oh Deus, ora bota cano Cristo, bota em batalha, bota em persecução per Giovanni, bota em vitória, fora bota bem tu conosco também em vitória, bota rumang nos timabo, glória na Deus, tata, aleluia, Giovanni, el lusta resplandecedor de abo, forte bocas, Giovanni, boiuta bendicionar, bocas, ta bendicionar, antere família, ta bendicionar, turbo iunta bendicionar de mente, que den nome de Cristo Jesus, aleluia, tata, thank you, Deus, ta poder de new hand, Giovanni, mente que, oh Deus, a palavra de Deus, a ministrar de minha vida, e algum caminho mandiene transformava, aleluia, glória a Deus, nós tabai, nós tasali hukfli, e pela tão espiritual que, oh Deus, nós tabai tena herlan, gloria a Dios, tata na herla nos ta llega sega Stephen Ansano, América, aleluya, Stephen, thank you, Señor, thank you, tata, oh Dios, tata, thank you, tata, oh Dios, pa Stephen Ansano su vida, thank you, oh Dios, pa guía de Espíritu Santo, thank you, oh Dios, mente que Señor, oh Dios, esa, que también de presencia de abon, tu conos, tata, tabo ta ministrar, pabo papel en su vida, Señor, oh Dios, ten pide su yunang, pide su ser querido, Dios, pide su casazo, yunang, oh Dios, tu de familia América, tu de familia Ansano, nang Sicilia, oh Turo, Dios, claver, en el nombre de Cristo Jesús, mente que Señor, oh Dios, nos te llamamos, danke, babo, poder y gracia y gloria, danke, pa turcos, ya botate, mente que la bendiciona, oh Dios, di gloria, hermano, que está Steven Ansano, oh tata, con tu poder, tu costa diabo, tata, ministra, Señor, oh Dios, ministra, camino, mandiendo un poiega, pero mente que vosita llega, mente que vosita cambia turcos, mente que vosita muestra gloria, mente que vosita hace perfección, mente que Señor vosita la imposible, pero posible, vida de Steven, gloria a Dios, tata, per spirito di perseverancia, gloria a Dios, tata, per spirito di obbedienza, gloria a Dios, tata, il costa base, in nome di Yeshua Mashiach, mente que, oh Dios, aleluya, Steven, bendicionamos, tiene, oh Dios, tata, palabra y sabiduría, que te den bopita, turcos de Dios, que te viene dirección, diabo, bendicionamos, tata, tiene duro, Steven, palabra de Dios sea un camino mandiendo y pues como cambia turcos, aleluya, tata santo, nos también curioso, man, sidreal, aleluya, bendicionamos, tata, sidreal, aleluya, sidreala,
Hallelujah. Di qua stat botarumang. Panusir sa pestat tambe si Drella Kuiman. Hallelujah. Gloria na Dios. Si Drella kanosadi qua stat bota. Hallelujah. Gloria na Dios. Thank you, Señor. Thank you, Tato, Dios, pa si Drella Kuiman tambe unto kuno, Señor, oh Dios. Engrandecendo bonombo nabuturo nori gloria guiado por Espíritu Santo. Cabinunto kunos pa engrandece bonombo. Ella webs 25 de febrero 2026 si Drella. Avenos hace 3 años, el ministerio hace 3 años, ministerio me bendición. Gloria a Dios, como también toma parte, aleluya. Tato danki, oh Dios, por palabra, Señor oh Dios, kabira vivo, Dios, que ministrar de vida de la Señor oh Dios. Que llega un camino man de tiempo llega, Señor oh Dios, y ministrar en su vida que está junto con nuestro mente. Espiritualmente, bota bendicionar, pasamos nuestro ahora que nos tur junto, está junto como camino botar. Nos está mencionar en nombre de Sidrela Cuimán delante del trono de Dios. Tata, tanque, Señor. Dan kita to Diyos, pabili si Drela Cuimán de mente aqui. Dan kita si Drela unto kuno, Señor, oh Dios. Dan ki pabili su ser karina, oh Dios, su tata, oh Dios, su caso, trabajo, unda que tao aqui. Dan ki, oh Dios, si Drela Cuimán sabe comprender, Señor, oh Dios, con tu Espíritu Santo. Dan ki, oh Dios, tata pa sabiduria, conhecimento que te recibe tu mente. Dan kita to Dios, a palavra de boca vira pipo de subir, Señor, oh Dios, e a compreender, que ela compreender. Que é importante, oh Dios, para tu mente, unto conosco delante do trono. É trono de Deus completo. Tata, oh Deus, em nome de Cristo Jesus, Rotterdam, lo está bendicionando. Hundo ko voy a casitela, sidela ko imana, na lumira Espírito Santo, pa sombra, lo qual ko pati receber tormenta, um poder, pa sombra Espírito Santo, também, oh Deus, caminos turta de unidade, acordo, e maneira candela me traz que está ministrada em bopida. Aleluia, sidela mente que vou ter tremendo, é mente que vou ter bendicionar. Oh, tata, vir plata, aleluia, vir plata bendicionar, paperclips ta bendicionar. Oh, tata, paperclips ta bendicionar, vir plata bendicionar, aleluia. Gloria na Dios, land of sight, ta bendicionar, que oro ko boka na bay na land of sight. Pakwetram, que oro ko botrenta bahut, bokuri riba, Bakuri riba paper clips of bobay oranje boom strat abo ko kami di Feyenoord abo bebe langs na hundo ko boy kay panda ng reina hafon may tapit sa Diyos ta ministra den bobida sidrela Diyos ta ministra den bobida pason may panda nanta ay panda na nung teritoryo marka pason pero boton to con nos tormenta spirito di Diyos ta ministrador tipo ora bo salite gloria ta manifestar en nombre de Cristo Jesús semente que o Dios sidrela Kuiman tremendo, bendicionabo ta na virplate bananam, bendicionabo ta o Dios, romtibo completo, di patras peperclepsi dilanti, land of sight, o tata, tanki Señor, tanki o Dios di gloria, o Dios, tabo poder, tabo gloria, tabo Espíritu Santo lo manifesta y bono el nombre de Cristo Jesús, aleluya, si tiene botine bendicionar, si tiene botine tremendo, si tiene el Espíritu de Dios, te arriba bodembo caso no como llega. Dios te ministra de una manera supernatural de movida. Permite Dios. Y porque permite Dios ministrar te aba de embocas de movida. Y yo no puedo ser que junto como llega. Si de la bendición a botar de mente aquí. 5 de febrero 2026. Chao, Tiene turno Dios, sí que vos para vindo con Dios, para conocer Dios más te acerca, para su Espíritu de Dios está caminando por ahí tiempo casa, aleluya, gloria a Dios, por un comunión íntimo, ángel te sube va caminando por ahí, el cielo te abre papi con Dios, aleluya, papi con Dios, aleluya, gloria a Dios, cannot por ahí, aleluya, thank you Señor, oh Dios. Lang kita do Diyos pa nostro man. Kana't makay. Evangelist kana't makay ba yung taki bendisyonaba tinabotin ni kanat. Tato dingin nombo di Cristo Jesus, oh Dios, kana't makay ba yung taki bot niya tremendo. Yung taki bot niya glorioso. Yung taki bot niya poder de Dios. Tata tangki Señor, oh Dios, tata bendisyonaba ta. Lumana miting ko piso si nos ting ope Rotterdam, nos ting Sidrela, nos ting Lidiana, nos ting Opie, nos ting Luis Carlos, nos ting
Oh, Rotterdam ta yen Roma. Rotterdam ta bendición, aleluya. Nos ting ahora que el nombre de Cristo Jesús. Nos ting Sheritza, nos ting, oh, Rotterdam, nos ting Canada, nos ting Turende, e dana nang. Aleluya, gloria a Dios. Dat nos ta bini con nostro man ahora que Kenneth Mackay. Kenneth bendicionado, ta de bedia chave. Tata un día santo, voy uno te bendicionar, bo casta bendicionar, bo trabajo te bendicionar, bo niet non tour. Ta bendicionar pa som bosadi con Kenneth, ba para unto con nos. Tour el luna nang con nos ting, ba para unto con nos. Entonces, boting ave nos sa ministerios bendicionar, así 3 años, entonces nos ting 1 año, 8 lunas, ta oración tormenta y bota unto con nos en el nombre de Cristo Jesús recibir lo cual con Dios timpabo y tanque que bota sostenernos en oración tormenta Kenneth en el nombre de Cristo Jesús voy uno como cerca de nantur ta tremendo ta bendicionata ta tanque oh Dios tanque tato Dios para vida de Luis Carlos también Luis gloria a Dios tate mente que está tremendo es mente que te glorificar tate mente que Luis Carlos unto con nos Señor oh Dios kami timbo poder kami tato oh Dios Luis Carlos Señor oh Dios presença de água importante. É presença de água importante dentro do seu caso, onde vai trabalhar, Senhor, oh Deus, onde que está aqui. É com o seu caso, família, Senhor, oh Deus, está bendicionado, pastor Luis Carlos de Porta. Glória a Deus, Senhor, oh Deus, é poder de água que está ministrando, agora que também de Luis Carlos, Senhor, oh Deus, tata, a sabedoria e conhecimento, tata ministrar, Senhor, oh Deus. Ministrad en vida, oh Dios, de Luis Carlos Emeinte, que Señor, oh Dios, tata, pues yo con su ser criatura, ta bendición de su trabajo, Señor, oh Dios, tata, quien que papi con el recibe un toque especial. Tanque, Señor, oh Dios, tata, para sacerdote aquí. Tanque para Kenneth Mackay, tanque para Luis Carlos, tú, oh Dios, que está junto con nosotros, como gente humble, no que te paraba Dios, como gente humble, no como sacerdote, como gente humble, no que usa, Señor, oh Dios, tata, que te palabra de prioridad, y nanta llama, nanta e adam, nante sumo sacerdote ng o Diyos ko tayo mapitrabaho diabo pososo din ng vida en el nombre de Cristo Jesús emente que tu mente tremendo tu mente glorioso tu mente kami de Luis Carlos te tambe Señor o Diyos tata pa ser guiado rebo Espíritu Santo y tata ko aparta su mes tata ba o voluntad me payaga más cerca dibo pagkatong stop que dalo Diyos tapayaga más cerca dibo Diyos tata ministra de mente que de mi Luis Carlos tata ka po palabra Diyos tung palabra Diyos ko diyon kami naman din nung puyaga en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, transformáticos, date para Luis Carlos compone, oh Dios, de Dios Todopoderoso, y lo cual como comienza nunca porque en la mitad en el nombre de Cristo Jesús, Tata Santo, bendición a Luis Carlos, Tade mente que aleluya, gloria a Dios, Señor, oh Dios, Luis Carlos, un día tremendo, te bendicionaba, amén, gloria a Dios, mente que nos está viniendo junto a Dios tremendo. Kenneth Mackay, aleluya, glorioso día de hoy, mente que tu mente tremendo, tardan que oh Dios nos está viniendo conjuntamente de poder, de gloria, de turcos de Dios, pasamos a Dios, a criatura costa, nos está viniendo junto, con tu espíritu de carnaval. Espíritu de carnaval que está manifestando, na corsotato nos está lanta, oh Dios, oh tata, de nombre de Cristo Jesús. Tat nos pide promesa, Senhor, oh Deus, tá misericordioso, que tu antiano não capai coxou, anto que a ganha, que tá diferente coisa também assim, Senhor, oh Deus, que meta carnaval, anta pai. Tá misericordioso com não, Senhor, oh Deus, que tá lasto bem, não tá aqui. Oh Deus, tá laga, laga, oh Deus, laga, não tú reconocer que tu fiesta de diablo, un fiesta de Satanás en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, nos vitrece, nos familian, nos cercarían, tú, oh Dios, nos conocían, tú, oh Dios, tato que na corshawar, que arruba ko bonero, tato que celebrando fiesta na que, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Desde un final na fiesta aquí, tato la que fiesta que, oh Dios, llega a su último día, tato laga awa serukai manere Elia dio Dios Elia bis lagi awa serukai oh tat lagi awa serukai oh Dios oración e meditación de nos corazón y a palabra que te sale de unidad y un acuerdo porque Señor oh Dios laga awa serukai fe mente te tarde Señor oh Dios lago Dios bo capitán de ejército Señor oh Dios para na Santa María y para tu carroza na para tu costa Señor oh Dios pa sombra tat no tava voluntad e voluntad oh Dios, tu fiesta de alcohol, tu fiesta de droga, tu fiesta de
Di ba problema? Tung fiesta, o Tato, o Diyos, Espiritu ng di Astaroth, Espiritu ng o Diyos, di Jezabel, Espiritu ng di Absalom, tus tipo Espiritu malo que te manifestar de fiesta en nombre de Cristo, de mente que Señor, oh Dios, nos talanta de un acuerdo, Señor, oh Dios, vamos para fiesta y carnavales. Aleluya. Láganos tem, Señor, oh Dios, y hagamos delante, Señor, oh Dios. Oh, Tata, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, estamos poder. A propósito, cos, es fiesta de oscuridad, Señor, oh Dios, la que llega a un fin, Señor, oh Dios. Ave, Señor, oh Dios, Tata, nos lo que permitía nos cercarían, nos conocieran, tú, oh Dios, toma parte de fiesta. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, la hagamos gloria, la hagamos unción, la hagamos poder, la hagamos costia, oh Dios, manifestado, oh Dios, en la mente aquí. É a noite que, Senhor, oh Deus, é madrugada que na corção, oh Deus, turco te espera, rebedia de manhã, oh Deus, para te encosto. Quem esse manco também nem que weekend, que também nem que em nome de Cristo Jesus. Tá misericordioso com não. Protegido no ser querido. Em nome de Cristo Jesus, Tata, nós também conosco, irmão, Senhor, oh Deus, Tata, laga o Espírito Santo manifestar, laga tu evangelista, tu pastor, tu sacerdote, tu eres un cubayama para esse trabalho de reino, Senhor, oh Deus, laga nan tur, Senhor, oh Deus. Finden unidad, Señor, oh Dios, Tati, lanta para con te fieste. Lágamos Espíritu Santo, oh Dios, Tati, autoridad, el capitán de ejército, cana, Señor, oh Dios. Cana, Señor, oh Dios, den Santa María, oh Dios, den Marchena. Roto, prende stato de banda, caba e fiesta, Señor, oh Dios. Tato, oh Dios, ábrenos también, oh Dios, para pasa tu cosa, bom. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, mente que tu comenta tremendo. Oh, mente bendicionado, oh Dios, nos está bien con Nathaniel Tilman, aleluya, Nathaniel Botey. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. Tanki tato, oh Dios, pabidi Nathaniel Tilmanos, data ng mente ki. Tanki ko Nathaniel Tilman, sabini, oh Dios, turmentun tu kunos, pending grande sebo nama. Nabuturo nori, gloria pa suyo poder ta dibo. E gloria ta dibo. Turcos ta dibo, Señor, oh Dios, y Nathaniel sa, Señor, oh Dios. Junto conosco su rumano tu ng unidad no acuerdo. Algo noble lo sucede, cos grandi lo sucede, oh Dios, di gloria ministra. Ministra de mente que debi Nathaniel Tilman. Ministra, oh Dios, kami de un poder. Kami, oh Dios, Tata, oh Dios, mobilacan los suceder. Tata Nathaniel, un corazón limpan tu puro, tu conos delante del trono de Dios, el trono de poder, el trono de gracia, el trono camino, Dios, estaba ministrado, oh Dios, Tata, danki, Señor. Danki, Tata, oh Dios, mente que está tremendo, mente que está glorioso, mente que, oh Dios, está bendicionado, oh Dios, di gloria, aleluya. Aleluya, Señor, oh Dios, Tata, ministra, oh Dios, Tata, bendicionada, nos cada un, Señor, oh Dios, tenga mente que de presencia, e presencia de abo, Nathaniel, un tu conoce, delante de todo, la que nos tu Cristo, Dios, Tata, thank you, oh Dios, para venir, Nathaniel Tilman. Tanki tato, Dios, nata tilmano, Dios, tata, un tu conos delante del trono. Danki pabide su mama, su tata, danki pabide su rumanan. Danki, oh Dios, paturco taronte, ya, Señor, oh Dios. Bendiciona, Nathaniel Tilmanta de mente quitato, oh Dios, por poder glorioso y por su vida. Bendiciona, ta, Señor, oh Dios, tata, abo, Dios, que te ministra de mente aquí. Para voluntad sea cumplida en su vida, Señor, oh Dios. Danki per corazón no poco tener. Danki, oh Dios, para Ezequiel 36, 26, que te ministrar en su vida. Que Dios saca corazón de piedra por tu corazón y en Espíritu Santo. Oh, tata, danki, oh Dios, tata, grito de gozo que te enturtea. Thank you, Dios, cada vez que se suman, Señor, Dios, para engrandecer el nombre, na futuro, no de gloria, pues de gloria de Dios. Bendicionado, bota, Nathaniel, mente, que para palabra de Dios, a vida, people, que está ministrando de movida, un camino, mandando un poega. Permite Dios ministrar de movida, permite Dios ser un camino, Nathaniel. Apeco Dios, Nathaniel, grita a Dios, Nathaniel, para Dios, tende vos, Dios, Espíritu, Dios, está caminando, botado, y Dios, que tende
vos tem, grita na Diyos, Nathaniel, pasumabay, Diyos sa promesa natin, e milagro kahit, laka Diyos tende vos tem, Nathaniel, aleluya, gloria na Diyos, tate mainta kita bendisyonan, mainta ki, o Diyos, nos tabini pa po kada o Diyos, di nos paisano nam, cada o Diyos, di antiano na, o Diyos, kuta preso din ang sistema de vida, kuta preso, o Diyos, será din prisão, kuta preso, o Diyos, din ang sitwasyon na nakas, kuta preso, o Diyos, di ba kaya marakit inimigo, o Diyos, marakit ang grande, din droga, din alcohol, din bidi prostituta, din bidi wegi plako, o Diyos, tatawin nos tabing, o Diyos, ke autoridad, nos tabing ke autoridad ni Cristo Jesus, Senhor, o Diyos, tata, pamande inimigo terra seco, tato, oh Dios, pa que, oh Dios, traparibache, tato, oh Dios, pa que mare, Senhor, oh Dios, mane Joshua di bay que cinco reina nin cueva, pinikunang pamitrapariban ang canta de mente que nos tur de unidad y un acuerdo, tato, talanta con el Espíritu de Dios, tacudante que Espíritu de Dios, y payo Dios, den campamento de enemigo, pa busca todo lo cual en que la toma, todo lo cual en que la cueva, Dios, que te pertenece a Dios, todo lo cual en de momento en el camino está débil, el momento en el camino está suave, pero ahora que no está en Cristo, ahora que no está en poder y autoridad, para nos llega, todo lo cual en que la cueva, a tu Dios, Bible de Bisa, double portion, tu también en nombre de Cristo Jesús, mente que Señor, mente que no está bien junto, no está bien de un acuerdo, no está bien, oh Dios, tata valiente contra el enemigo, Dios, y Mario, ambu grande, que te ministrado, no te manifestado, no te manifestado, Dios, te enterulanda, o te na parsavorar, o Dios, está en nombre de Cristo Jesús. Nuestro gente campamento, oh Dios, y bate esa que pasó, me no tiene razón, no tiene autoridad más, ahora que la autoridad de Cristo Jesús que vive de nos, y nos transforma, oh tata, y así grande de bopa, no pasó más, va vista, Señor, oh Dios, es un cuta de nos, ta más grande que son, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, no está bien con Isaira Wanga, mente que vos tiene tremendo, mente que vos está bendicionado, mente que palabra de Dios, sabira, vivo Isaira, y guiabo, Espíritu Santo guiabo, pabotonto como romanang, pabotonto de un acuerdo, de unidad de oración, Isaira, mente que familia Wanga está bendicionada, familia Pers está bendicionada, familia Macay está bendicionada, en nombre de Cristo Jesús, tu re Wanga na Boneiro, tu re Wanga na Corsaw, tu re Wanga na Nulan, en nombre de Cristo Jesús, Isaira, bote porta para Dios ministrador de voz, mente que tato se mabudan que Dios Isaira, nos rumang Isaira, biunto con nos, grande trono, tan quitado, nos turno unidad. Tanki Señor, oh Dios, Pisaira, Wang, mente aquí, junto con nos tenemos presencia, camina para ministrar, camina para papio, oh Dios, Isaira, Wang, junto con nos engrandeciendo, bonambo, nabo, tu honor y gloria, por su poder, divo, es gloria, divo, es tu costa, divo, está bien, Señor, oh Dios, te repasiunan, su ser querinan, su se famiglia wanka completo para sombresar un taturta bimenta e sota bimenta para sa oh Dios camina Dios dentro de conde que llega tu dia tengo dobla tu lenga tengo confesar bendición botai intervención divino liberación sanación ta toma tempo vida tempo lugar tempo cas angelanta campana tempo cas Espíritu de Dios está ministrado en el nombre de Cristo Jesús y saire mente que es tremendo e mente que es glorioso, e mente que Dios te ministra, permite Dios ministrar y botia te bendicionar, de trapo, de caso, un docubota, Dios apostar su mescaba, papi que Dios tende vos tem, nos tabai seca, Job, Steve, aleluya, but na trabocaba, Tanquitato, Dios pa Job stebe mente aqui. Job stebe também compreende essa. E te bendicionar a turma junto conosco. Tem unidade, um acordo. Caminho da palavra de Deus está forte. Caminho da palavra de Deus está vivo. Caminho de Deus está papia. Bendicionar Job stebe ta de mente que tata. E vontade de boca continuar. Algo novo que sucede. E a palavra de Deus cabira vivo. Job, tem nome de Cristo Jesus. Bocasi, boyunan tuta tremendo. To bendicionar. Passo bote porta. Bote sunco também mente. No sacrifício. Obedecemos mes y junto con nos de unidad de acuerdo. Pero oración aquí, ministrador de abo, pai de pescadeira, ding, skitam de Rotterdam, ding de naja, me no bota tayo, den ben cos completo, aleluya. Gloria a Dios, date mente aquí. Yo obstebo, Dios, que está junto con nos, date palabra de Dios ministrar, torte je de bidi tian, de bidi enchi, de bidi luson, de bidi tu estebanam. Aleluya, familia estebe mente que te bendicionam. En nombre de Cristo Jesús,
Jesus, oh Dios, Job, boy, yun ang bonito ng kasabo sa Criatura, de poder de Dios está ministrando de buena vida en nombre de Cristo Jesús, un día tremendo, ando bendicionado por Job, demos trabajo para glorioso, demos trabajo costa cambia, demos trabajo, tengo mira algo tremendo, tanque para promoción que por tiempo Job, en aiki, batabay pe, tur, entonces descende Job, en el nombre de Cristo Jesús, nos también con nuestro hermano Dios. Nea, mistika Jansen, Nini bote, Mistika Jansen delante del trono de Dios, tan quitado Dios para vida de Mistika Jansen, mi prima, aleluya, de Rotterdam. Gloria a Dios, date palabra de Dios, camino viva de mística y vida pivo, ministra y manifestar. Tata tanquio, Dios, tabo poder, tabo gloria, turcos. Ema inte quitada mística, de vinto con nuestra unidad de acuerdo. Tata babo poder, babo gloria, oh Dios, pesa nación, para turcos de abo. Soso deben subir en nombre de Cristo Jesús. Ema inte quita tremendo, ema inte quita glorioso, ema inte quita poder de Dios, ni, mística, tiene turu, pasó mahos. Si como sabihin delante del trono, mas Dios ministrador de nos demos vida. Esa nación es diabético, espíritu diabético, no está bien contra ella, no está bien contra espíritu diabético, no está madre espíritu de suco, espíritu diabético, y ave mi humana, nos láganos visa Dios, tanque para vida de mística Jansen, tanque, oh Dios, para vida tu ser humano, tanque, oh Dios, para vida suyo, tanque, oh Dios, para su sanación, que está en lugar, ahora aquí. Espíritu de diabético, no está bien que autoridade de Cristo Jesus, ante o Espírito de Deus está sendo livre, feija malese, tem em nome de Cristo Jesus, semente que mística, nini, bendicionar, botar e botar sanar, ou botar sanar, passou a presença de Deus está caminhando, botar a hora espiritual da nos tur, está dando oração junto, nós está em nada caminho, botar. Papi ko Diyos, bisa Diyos, lo cual como que pa Diyos asi. Isa mo nga bisa Diyos, danke pa momento que ko ipo bisabo de meu coração tata. Danke pa sa nasyon pa sa malesa que tenho bay pa mi vida tranquilo. Papi ko Diyos nini, papi ko Diyos pa Diyos tem de vos tem em nome de Yeshua Mashiach me inte que mística. É palavra de Deus tega profundo de mo vida. Toque botar de mo pena na botente pena. Reto ko de mo corpo pa sombra. Ave pa receber algo novo. Ave pa receber dia tremendo. Ave lo você que Deus está se é dia de ave para conhecer um vida de Deus para você com importante trabalho em tormenta de presença de Deus junto conosco para sombra Deus a formar-me antes Deus está começar a ministrar por meio de minha casa de minha família não antes depois de salvo a botar prova testemunho vivo essa nação está começar a tomar lugar é tempo apropriado para chegar na mística em nome de Cristo Jesus. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, me impedimos de bendición ahí, sana, oh Dios. Que te papi na Dios, para nos ten unidad. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, tate me impedimos, oh Dios, nos está bien con nuestro manera de Caster. Aleluya. Thank you, Tato, Dios, para vida na área de Caster. Thank you, Dios, para palavra que tem sua casa e na sua vida. Thank you, Dios, na área de Caster, sa. Todo dia também ne passou algo tem coisas de. É tempo apropriado para dentro. É tempo, Dios, é tempo beneficiado para dentro. Em nome de Cristo, ó Deus, de glória. Na área de Caster, junto conosco. É mente que está bendicionado. É mente que está poderoso. Na área de Caster, salve Rotterdam. Rotterdam, ó Deus, na Oostplains, se vê seca mística. Anda nos mighty name, hijo, no Dios, tan quitado, oh Dios, tan quitado de name, hijo, no está se canaira de castra, e mente que está poderoso na ira, como espírito de sanação está manifestado, tudo espírito diabético, tudo espírito de artritis, tudo espírito de migrana, tudo espírito de despolamento de nir, tudo espírito de coração, tudo coisa malo, é que molho na item que o pai é culpa não, pois é culpa não pertence a Deus, é culpa não do espírito de Deus, também da templo de Espírito Santo, ave, oh Dios, nos te llamamos tanque, oh Dios, nere de castro junto conosco, passo o caso, matrimônio, se unam, su mamatur, bendicionatur, tapa sobre o Espírito Santo, ministrar, acaba, e algum caminho mandando, por ele, por tomar posição e ministrar, em nome de Cristo Jesus, naira. Tanquitata romana, lang nos mention, tanquitata babili naira, tanquitata, oh Dios, babili su unang, tanquitata, oh Dios, babili su casa, Richard. Thank you, Dios, kurisata tempo man. Thank you, Dios, per paz e tranquilidade mi Senhor. Pouco a pouco também, Naira. Que te vou perseverar para somar Deus. Tu gosta de mais Deus. Thank you, para pedir saúde, sua mama.
Thank you, oh Dios, Tata, ng vida ng tuta tempo mapida isalo. Thank you pa sa trabaho, thank you pa sa casa. Thank you, Dios, e momento que tu momento sagrado, ángel ta subiba, y administrando de subida, Dios, la acabó poder, la acabó gloria, la acabó costi abo soso de mente que en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Tata ministra, oh Dios, mo palabra, ministra, oh Dios, lo cual no digo. Tata abo papia, Señor, oh Dios, tata nos que tende, digo, oh Dios, de gloria, aleluya, 20 que aumenta tremendo, aumenta glorioso, aumenta bendicionar, aumenta Señor, oh Dios, tápate ministrar, tan quitado, oh Dios, de área de castra comprender, de familia de castra, tú, de Hengelo, de NCD, de Turca mi Rotterdam, oh Tata, oh Señor, oh Dios, de Nijmegen, tú, oh Dios, ero di andi doble, lengan di confessar, que te poder grandi, e poder ta poderoso, nos familia tur, Tata, oh Dios, nos tur, familia, oh Dios, from Landa, oh Dios, ta bendicionar y ta cuidar. Thank you, Dios, paturcos con Dios, las de movida, nejaira, teneturna, Dios, pase palabra de Dios, tapi, panto fuerte, aleluya, también con nos está sale fe de México, Destam tam se mirna, bote y gloria a Dios, date palabra de bota vivo, la palabra de bota fuerte, la palabra de bota ministrado, Dios de gloria, mirna, brown, un tucunos, ministrando, tata, papeando, Señor, oh Dios, abo poder, tu cosa de abo, Dios de gloria, aleluya, mente que te bendicionado, pues mirna, brown, sa, esa, Señor, oh Dios, que te abo poder, la gloria de Dios, esa, Señor, oh Dios, te ministrando en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, aleluya, tata, ministrando mente que, ministrabo gloria, ministrabo poder, la que palabra vira pibu, tater costiabo, tata tanki, oh Dios, tanki tata mirna brown unto conos, tata engrandecendo bon humble, nabo turno di gloria, pasamos mirna brown comprendesa, tata me hinta aquí, es 5 de Februari 2026, ya webs, ministerio mita bendishna, nos así 3 años a web, anto 3 años nos ting romana, anto de oración así 1 año 8 luna, gloria a Dios, tata tanki, oh Dios, tatu ko mirna brown tatay ka pa unto ko nos mirna brown ko na na katurta ko ave Dios tat nos acompanha ave Dios musta nos gloria ave Dios musta nos con como sa perseverar thank you Dios mirna brown unto ko nos recibiendo por Espíritu Santo y ser guiada. Estás llegando un camino poderoso, llegando un camino mande no puede llegar yo con nada, pero por Espíritu Santo se te sed, por Espíritu Santo guíe, por Espíritu Santo bude un tu conos, por mesa Señor oh Dios, tapa de Dios doctor, por doctor, tapa de Dios tata, por tata, tapa de rey, por tu reina, anto mirna bronza, oh Dios de gloria, camina que le llega aquí, tat nada de gente un pososte, tat di abos o pososte, tat terreno da santo, oh Dios de gloria, mirna, junta voceta, pepator, poderio, papi, Dios, pa cross to gloria, en el nombre de Cristo Jesús, semente que tu aumenta tremendo, aumenta glorioso, aumenta bendicionar, tata santo, thank you, Dios, mirna, branco, si uno con su casa, mística, non turta bendicionar, boniet non tambe, e palabra de Dios te pira, pipa, tu ministra, torti abo, que te para filho, manang, recibi Dios, y con los Dios más te cerca, pa paz, reina, di bobo santura, aleluya, nos tabingo Dios con nuestro man, Henry Wahoo, aleluya, Henry Botei, gloria a Dios, date palabra de boca, mira, vivo caminista de miri Henry, hay un camino mandiendo un poco que cambia tu cosa, thank you, Señor, oh Dios, pa miri Henry, thank you, oh Dios, tenda na kami Henry, ang salvilay, standam sa kamirna, nos tabayo, Dios, de gloria, de camino Henry, taring, ding, 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 aleluya, gloria a Dios, Señor, oh Dios, oh Espíritu Santo, está tremendo, cuando Henry turmainte vinundo con nos tata pa engrandecer bu nombre, nabo tu honor y gloria, pa su matrimonio te bendiciona, su casa te bendiciona, e familia bajo te bendiciona, y turco te ronde su cerca tremendo, lo conocemos más de cerca, aleluya, thank you, tato, Dios, me sabiduría conocimiento como de Henry turmainte, thank you, Dios, por tu destiny help, con el pastor Félix Lozano. Félix Casano, Señor, oh Dios, tata, de victory, oh tres, tanque un son de victory, oh tres, oh tata, kuta Isaías 45, versículo 2, 3, tanque, oh Dios, que tesoro en la oscuridad, oh Dios, tú, oh tata, como administrador, oh Dios, de gloria, de Henry, oh, tanque, pastor, que subirá, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Eva, Cales, Henry, oh, bendicionado para de mente, que tiene duro, Dios, pues, oh Dios, de un trabajo grande, un cos grande, un cos de, permite Dios ministrar, Henry,
grande, é mente que está tremendo, é mente que está glorioso, é mente que Deus te rompe com este papia. Seguimos somente esse momento, Deus, e vindo com nós, tu momento para conhecer Deus mais de cerca, aleluia. Glória a Deus, tate mente que Senhor, oh Deus, é mente que bendiciona, botar hand in the nome de Cristo Jesus, tata, hand in mente que está glorioso, anto bendiciona, aleluia. Thank you, Señor. Mente quitada. Qué tremendo que tú estás en tu presencia. Gloria a Dios, tata. Aleluya. Gloria a Dios, tata. Para papa, para ministrar. Aleluya. En nombre de Cristo Jesús. Así que nos sigue. Nos sigue en tu presencia. Nos sigue en grande sebo nombre. Nos sigue en tu honor y gloria. Mas o poder tan grande. Tan poderoso. Aleluya. En nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Mente tremendo. Poderoso, aleluya, thank you, Señor. Thank you, Dios. Tata camino nos turta cana, camino nos turta baitata, proteja nos cas, Señor, oh Dios, laga, Señor, oh Dios, nos cas tan turta, proteja con es sangre precioso, con el sangre de Mesías, es sangre de Cristo, es sangre que está limpio, es sangre que está puro, es sangre que viva en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios de gloria, nos turca, tú eres uno que persevera, tú eres uno que está junto con nos tormenta, tata, thank you, oh Dios, tata, con algo experiencia. No, tú eres uno que ha expresado gloria. Tú eres testimonio, ¿no? Tengo 3 años con nuestra junta. Tengo un año, 8 lunes con nuestra oración tormenta. Pero tata, abo, danke por tu testimonio. Danke por tu salvación. Danke por tu día que dobla. Danke por tu eres uno que viene. Tú eres uno que va. Pero tata, oh Dios, tabo. Tabo está creciendo con nosotros. Pero el trabajo que nos está haciendo. De tormenta, está limpio, está puro. Anto bien de presencia. Ese es sobre qué. Ese es sobre qué. O tata, para 13 back den casa é comunhão íntimo, para 13 back den casa é glória, para 13 back é poder, para 13 back oh Deus é oração back, lá que nós também Bible back, oh Deus nós também oh Deus com misticavam Arnold. Bendicionata misticavan altemente aquí. Oh Dios de gloria que vino con nos. Por poder tan grande, por poder tan poderoso. Tamos a ministra, oh Dios mística también, oh Dios sa. El poder maravilloso, oh Dios de tormenta. Vino con nos, oh Dios, delante del trono. El trono de Dios, camino tamos a ministrar. Mente que nos está viendo la estandam back, oh Dios de casta mística. Oh Dios de costa, camino suyunan con su suyunan, tiene paz. Dar camino espíritu de abo ministrar todo de en su casa, de vida ser querido, en su trabajo, junto que llegó, junto que calabaibo, Espíritu Santo, en tu cualidad, de nombre de Cristo Jesús, mente que mística, tremendo, botiné, tremendo, en tu bendición, para duro, y tener duro, vos, Dios, nos también con nuestro hermano Filomena Bernardina, aleluya. Gloria a Dios, nos tabaiti den helder camina Filomena Bernardina, camina Filomena Bernardina, sa tabing mahinta, no paso so, tabing paso yunang, tabing como un porta, camina oración, camina los todos de unidad, ta junto con el espiritual, camino oh Dios, el poder de abo, administrador de amin, oh Dios, y torte che, porta per familia Bernardina, porta, Señor, oh Dios, camina Filomena ta, per familia Bernardina, llegó Dios, profundidad en su vida, oh Dios, di gloria, me integri, mente que oh Dios, Filomena Bernardina, bendicionamos la palabra de Dios, camina pido, ministrada en tu vida, llega un camino, manden un proyecto, Dios, y poderá de turco tarantivo, en el nombre de Cristo Jesús, tanto Dios, vamos Espíritu Santo, que aquella Filomena Bernardina, tenga mente que va a un con nos, tata, vamos a ministrar todo, el pueblo que tarantiche, tata son con conocer, voturo, tía, tengo doble, ahora mira Filomena Bernardina, con la transformar, palabra de que la así, en nombre de Cristo Jesús, tanto como había prioridad en su vida, mente que nos tur, delante de Dios, delante del trono de unidad de cuenta iglesia, tata, tanque, oh Dios. Tanque tata por mi Filomena Bernardina. Tanque, oh Dios, por palabra, oh Dios, santo camino en su vida. Tanque, oh Dios, por camino de santidad que te gana. Tanque por tu suyo, su nieto, oh Dios, su casa, su trabajo, oh Dios, y caminando de agua diariamente. Tanque, oh Dios, con la gloria en la gloria de niente. Tanque, oh Dios, por palabra se libre. Bendicionata, junto con nosotros, delante del trono de Dios, camino por palabra de ministrar, sabiduría, conocimiento, profundidad, no se revela. Tanque, oh Dios, tata, donde que llegue tu bendición.
bendición. Thank you, Dios, por luz que resplandece por su vida. Thank you, Dios, por paz que tiene en su vida, su mente, en su casa. Onda que llega, Señor, oh Dios, es un luz que te resplandece. Gloria a Dios, Filomena Bernardina, bota bendición, aleluya. Nos está bien con luz que brunken, de familia brunken completo. Ta bendición, aleluya. Thank you, Dios. Thank you, Dios, para luz que brunken de mente que caminando con nos. Caminando con nos, guiado por Espíritu Santo, para ministrar tortinos en su vida. Pelusca branca le mente aqui, a mente que o Espírito de Deus aqui yabo, para tonto com nós, a mente que está o seu mabudan que o Deus nos tur, também de um acordo e ama Deus, tanque para melusca branca. Tanque tá o Deus, para futura família branca, não, o Deus tem boa vista, o Deus tem marchena, tem cachique, aleluia, tanque tá o Deus, tá de família branca, não tudo de Rotterdam, o tem nome de Cristo Jesus, o seu mabudan que o Deus, que o Espírito Santo que ama melusca, tem a mente que caminando com nós, Tata ben grande se bon nombre nabotero no di gloria po se poder tadibo y nos tur de unidad un acuerdo da menciona en nombre de Melusca gran Melusca bronco na trono de Dios thank you Dios tato ko patria se alma que junto con nos de unidad un acuerdo thank you Dios tabo palabra po poder turo Dios está ministrando de mente que de nos ten cada un que bini novo thank you Dios para cada un que te evangelizado Dios el ministerio que Dios pega camino Dios camino palabra de oración de un tiempo poder camino de yugo desigual lo quebra, camina de cosas grandes los osos de mente quitados de babudan, Dios me luzca branco no te conoce, o tanque para su casa, tanque para su trabajo, tanque para su ser querinan, tanque oh Dios de gloria, oh Dios tata, oh sabiduría y conocimiento, tanque para te coste fino, e intervención divino de mente que tanque oh Dios su guía, oh Dios, a ver, la tembo man, tanque oh Dios en relación íntimo que te ve con mis acopes en su casa, bendición a me luzca de mente que la palabra de bota pipa, ministrando de mi melusca prunkon para un camino mandando un poco de cambio turco en el nombre de Cristo tú date mente que melusca prunkon un tu conos de palabra de Dios que trata de ministrar que me bota tu costa de el nombre de Cristo Jesús aleluya melusca un día bendicionado pavo Romano Lubida nos tenemos Facebook Live nos tenemos YouTube Live no Lubida vai YouTube inscrevi para estar conosco tem turma maneira que me ora inscrever no YouTube com o Facebook kaya fo bobo vai ir no YouTube também amém como tem no YouTube que YouTube kaya fo bobo vir no Facebook pero como não te inscrever no YouTube com o Facebook kaya fo Bomba ba yung kaminda, te esunan turko te inscribir po YouTube, posta gam, nang tabay po YouTube, paso nos ta live po todos kanal, amen? Gloria a Dios, bendición a nos cada un de mente quitado, oh Dios, di gloria nos también, oh Dios, me luzca, tiene duro, no Señor, aleluya, shutela na, nos tapay Amsterdam, nos tapay Amsterdam, paso Amsterdam, ta bendición nos ta llegó Dios na Amsterdam, se con nuestro man shutela na, aleluya, gloria a Dios, mente que oh Dios, di gloria, oh santo, bota Señor, nos llegó Dios na Amsterdam, el pelotón espiritual, que llega Amsterdam, se con nuestro man shutela na, tata thank you, oh Dios, thank you, mente que shutela na, runto con nos ta de sa, Señor, oh Dios, que te porta, esa, Señor, oh Dios, que tremendo ta, oh Dios, tato, de un acuerdo delante de trono que me está a ministrar, que me está a manifestar en el nombre de Cristo Jesús. Ayudar a mente que está tremendo, mente que está bendicionada como la palabra de Dios ministrar de movida, llega un camino manteniendo un proyecto que cambia tu cosa. En el nombre de Cristo Jesús, ayudar a junto con nosotros, mente que está engrandeciendo por nombre, nada por honor y gloria por ser poder tipo, el gloria de vuestro costa y nos turden unidad, Señor, oh Dios, está Cristo nabo, Señor, oh Dios, tan quitata. Thank you, Señor, oh Dios, por pedir su delanar. Thank you, oh Dios, tu voluntad, oh Dios, tu voluntad. Thank you por pedir su cerca de Shasharemi Paulina. Thank you, Señor, oh Dios, tato, oh Dios, pasillo Sem. Thank you, oh Dios, panangka, Señor, oh Dios. Thank you por tu costi aba de nambia en el nombre de Cristo Jesús. Mente que está poderoso, mente que está glorioso, mente que, oh Dios, está ministrante en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Date ministrar, Señor, oh Dios. La acabó palabra de poder, la acabó costa divo, la acabó gloria, la acabó Dios, lo cual como papa tingo soso en el nombre de Cristo Jesús. Mente que se da el nar. Bendicionado, tapos la palabra de Dios, llega de camino de botar de Amsterdam y cambia con tanque o Dios cultura dia também tanque tata pe sanação de su tata na essa nação de su tata
na matéria, sangue que ser derramar e a oração que nós está se torde abo, botata su oração começa a fecha era. Oh, glória a Deus, tata, thank you, Deus, para dela na remente que Senhor, oh Deus, sem também vai tremendo, serei também pastor de casa, thank you, tato, Deus, por vontade que lo continuar na vida, tato, que tabo poder, poder, no nome de Cristo Jesus, semente que bendicionar, botar, dela, aleluia. Glória a Deus, Tata, te poder de Deus de Amsterdam. Comunicação íntima, te permite Deus ministrar de movidamente que dela. Tanque, Senhor, oh Deus, tremendo, bota. Tanque, Senhor, oh Deus, uma palavra tá pibo. Tanque, oh Deus, tá bom, pastor, correndo para assinar, em nome de Cristo Jesus, oh Deus, de glória. Tata, ministrar, Senhor, oh Deus. Ministrava poder, ministrava glória, ministrar trucos diabo, Senhor, oh Deus, por favor de Deus, como cambio trucos, nada de nome de Cristo Jesus, é mente que está tremendo, é mente que está glorioso, é mente que humano, sata, meu Deus, nossa live no Facebook, nossa live no YouTube, nossa dela, botar bendição, aleluia, glória a Deus, tata santo, assim que tá, nos está vindo, Deus, batata, Deus, para nos uno com nos nietos, nos uno com nos nietos, não, Deus, sabedoria, conhecimento, que também de abo, tato, Deus, com abo, ministrar, de mente, que den, vir de cada undo com nalo tao, Deus, undo com nalo pai, undo com nalo ia, tata, bota, undo com nam, em nome de Yeshua, Mashiach, Deus, de glória, tata, bo poder, tabo glória, Senhor, oh Deus, tata, oh Deus, ministrar, Senhor, oh Deus, ministrar sabedoria, ministrar conhecimento, caminho sa cai cortico, Senhor, oh Deus, pero la camina, bo glória, você glória, dibo, é poder, dibo, outro custo, diabo, Senhor, oh Deus, em nome de Cristo Jesus, semente aqui. Tata, thank you, Senhor, oh Deus. Thank you, oh Deus. Vamos poder estar grande, Senhor, oh Deus, com tormenta. Tormenta nos vai junto, Senhor, oh Deus. Tata, passamos de boca de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Tá para escrever que, bueno, aduna-nos espírito de temor, sino de poder e de amor e de sano juízo. Thank you, Deus, pelo espírito de poder que também de nós. Thank you, Deus, pelo espírito de sano juízo. Tá para thank you para turco, Senhor, oh Deus. Turbo promessa não. Bo bendição não kuta invisível anto lobira visível. Tata tanque pa sombra babisa den book Efésios no capítulo 1 versículo 3. Cubo a bendicionanos, cultura bendição espiritual de den lugar celestial de Cristo Jesus. Oh Deus, tata, den Salmo 23 bota bisa nos. Cubo todos guardador, conosco não tem falta de nada. Oh, thank you, Dios, que nós não dormimos em hierba verde, aleluia. É Deus está poderoso, thank you, tato, Deus, tabo de Deus, alfa e omega. Tabo de Deus, tato, Deus, que trece nós juntos. Tabo de Deus, tato, que está ministrado em nós, virou Deus de glória, thank you, tata. Nós também com nós, mga Marisa, hoy. Tate, mente que Marisa, hoy, também guiado, o Espírito Santo, cabinunto com nós, Senhor, oh Deus, caminha, tabo, poder, caminha, tabo, glória, caminha, turcoste, e eu, thank you, Deus, Marisa, hoy, também conocer, Senhor, oh Deus, tata, junto con nosotros, unidad y un acuerdo, Señor, oh Dios, oh Dios, lo to bendición. Cuábo vais delante, Señor, oh Dios, paturcos cosos, oh Dios, con lo digo, en nombre de Cristo Jesús, mente quitata, mente que, Señor, oh Dios, mente quitata, oh Dios, tata, ministrar, Señor, oh Dios, ministrar de mente que, oh Dios, di gloria de vida, Marisa, oh Dios, Marisa, minuto con nosotros, tata, ben grande, sebo, nombre, nabo, trono, di gloria, pues, poder, te diabo, tenga mente que, Señor, oh Dios, tata, bendición, Marisa, hoy, tapa, soma, tata, oh Dios, de mente que tata, esa, Señor, oh Dios, que tapa, prioridad, siempre, esa, oh Dios, lo cual, como comienza, un como que en mitad, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Tan quitado, Dios, Pabo Espíritu Santo, camina, Joanista, aquí, camina, Marisa, ta. Tan quitado, oh Dios, camina Marisa, oh Dios, vos Espíritu Santo está manifestando, oh Dios, ministrando en su vida. Marisa, lanta bocana de mocas. La Espíritu de Dios, pedimos pida. Apte con Dios, junta boceta na culpa. Cana, llama Dios, tanque para su presencia. Llega na porta, mis con na porta, coseta, bisa que den mente, Espíritu mal, no podrenta más. A que den, oh Dios, está vos Espíritu Santo lo manifestar. Gloria a Dios, date sabiduría, conocimiento, como de Marisa, hoy de mente que tata. Cada stop que dá, oh Deus, está para gritar na pega mais cerca diabo. Tan que dá, oh Deus, dá mente que Marisa hoje, família hoje completo. Marisa, sou eu, não sou nieto, não está bendicionado.
bendicionar. Familia hoy ku hangson kompleto, oh Dios, Santa Cruz, di Clacung, di Flip, di Barbo, di Soto, oh Dios, di Lennon Baraktur. Familia hangson ng ku Ortela, ku hoy turta bendicionar pa sa turta familia ng tayo, di nombre di Cristo Jesus. Bendicionar, oh Dios, Tato, oh Dios, di gloria nostro man, nostro mamá risoita de mente que Cristo Jesús, oh Dios, lo cual como con mi salida su vida, nunca puede la mitad, en el nombre de Cristo Jesús, un día tremendo, un día glorioso, en bendicionado, mamá dice, en nombre de Cristo Jesús, Johnny Sianga, aleluya. Danke tato Dios pabito Johnny Sianga de mente que. Danke pavo poder, danke pavo gloria, danke pater costiabo, Dios ti gloria, aleluya. Bendicionato Johnny Sianga de mente que tambe tato Dios cusa Señor oh Dios. E presencia di abunto con de un acuerdo unidad, Dios está poderoso. Bendicionato Johnny Sianga venuto con nos tato ben grande sebo nombre, nabo tu honor y gloria. Paso Johnny Sianga saia comprendió Dios cotavo poder, cotavo gloria que tu costiabo en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, nos tuve unidad un acuerdo. Menciona el nombre de Johnny Sianga de mente que nos está grita. Tanki Señor oh Dios, pabito Johnny Sianga. Tanki tato Dios, pabito su casa, Shairon Yanga. Tanki Señor oh Dios, pabito ng yunang Señor oh Dios, ng kas novo truco Señor oh Dios. Tanki oh Dios, sa palabra poder diabo ko ta ministrando y llega de lampita Señor oh Dios, y aposina, y llega un camino oh Dios, ko ta voluntad in your hand. Thank you, Dios, per sabiduria e conhecimento que João Sianga encontrar, Senhor Deus, que está divino. Thank you, Tato, Deus, Tato, como Espírito esta de subida, Senhor Deus. Thank you, Deus, caminho de tal que estava presença, Senhor Deus, que estava ministrado em subir, Deus. E todo dia de vida su casa, Senhor Shairon. Thank you, Deus, per pastor de casa. Thank you, Deus, para João estamos como um profeta. Tato, que está tende de abo, Senhor Deus. Thank you, para nang yunang, Senhor Deus, que está yung de passo, Deus, um espírito de obediência. Gloria a Dios, tato ko tabo poder ko tabo palabra ko tatur costiabo ko nada de gente. Paso matata caminda bota, Senhor Dios, hen no poya camino bo espírito to ministra ta abo ta papia. En nombre de Cristo Jesús, emente que oh Dios, Joanis, tremendo botine bendiciona. Tato thank you, oh Dios, ko Joanis comprender, Senhor Dios, que bendiciona ta, Senhor Dios. Ora lentamente, seguiremos presencia. Thank you pa su mama, su rumano, oh Dios, y tu su cercaría en el nombre de Cristo Jesús, tata. Ministra, Senhor Dios. Ministra, oh Dios, Joanis Siang un día bendicionar para nuestro estima. Aleluya, gloria a Dios mío, Shairon Yanga. Danke tato, Dios, para pedir Shairon Yanga también, Señor Dios, como sacerdote, salmista, aleluya. Danke tato, Dios, Shairon también me inte que, oh Dios, 5 de febrero 2025, Señor, oh Dios. Oh, Tata, junto con nosotros, oh Dios, Tata, junto con nosotros tenemos presencia. Oh, aleluya, gloria a Dios, Tata, thank you, oh Dios, Tata, representando Cristo de su familia, de familia yanga completo, Señor, oh Dios, Tata, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, bendicionamos, Tata, Shaironamente, que junto con nosotros, tenga presencia de Dios, de unidad, me acuerdo, que la palabra de Dios está vivo, está ministrando. Tata, thank you, oh Dios, para Shairon yanga de mente, que de su trabajo, oh Dios, donde que está, Señor, oh Dios, hay un toque especial de oración que te será así, en el nombre de Cristo Jesús, mente, que Señor, oh Dios, bendicionar Shairon ta, Señor, oh Dios, Tata, también. Oh, Tata, junto con la que nosotros gritan a Dios, Tata, thank you, oh Dios, para vida de Shairon Yanga. Thank you, Señor, oh Dios, para vida de su casa, Joanis Yanga. Thank you, Dios, para ayunan, thank you, para nacer Karina. Thank you, para su mamá, oh Dios, Florana Yanga na Boneiro. E familia Yanga completo na Boneiro. Bendicionado, ta, Shairon, mente, que é a palavra de Deus, cabira vivo e ministrar de movida. Thank you, oh Dios, que Dios chamava como um salmista e como um predicador. Gloria a Dios, Tato, oh Dios, Tata, camino, oh Dios, que luz resplandece como comprender potencial de Dios tempo y bota canando llegando, oh Dios, ne propósito como Dios tempaba. Gloria a Dios, Tato, que estaba cambio de cosas de gente. E mente que Tato mente bendicionar. O mente poderoso, oh Dios, camina para ministrar, oh Dios, y un camino, oh Dios, mande no puede ministrar de mi de Shairon. Shairon, mente que demos trabajo que en copapico para bendicionar. Pasombra, oh Dios, algo tremendo, noble, Dios, tenemos vida. En el nombre de Cristo Jesús, mente que está tremendo, está glorioso, y te turna, Señor, Dios, te amamos, nuestro hermano, aleluya. Gloria a Dios, ta de palabra, ta piponto fuerte de mi de Shairon. Shairon, Yanga.
Teneturno Dios, charitza chinga, aleluya. Tata sante mente que nos bingo Dios, ku charitza chinga un tu conoso Dios. Charitza chinga tam di rota tam espíritu tremendo di rota tam di la gloria na Dios tata. Charitza chinga un tu conos tata engrandecendo bonombo nabo trono di gloria. Pose poterta dibo e gloria dibo tur costa dibo Dios charitza sacca tabin un tu conos del trono babo poter. Babo gloria ministrator di notte in turmento Dio te unidato acuerdo en su casa. Te mi su cosa video su yunan. Mente kita bendicionada en rota tam camino se dice tayo Dios la palabra de Dios ko ser ministrator ti bondo ko boya ganalo mi gloria ondo ko boya ganalo kun trabaho ta kika ta sus bi corta bisa nam Cristo ta viva den boya poder de den bota más poderoso que suma fo y turma hinta bota junto con nos den oración ato llaman a invitar tambe bini para tambe recibir e toque especial de turma hinta de unidad un acuerdo y para tambe po comisa tiene una relación íntima de nan casco Dios e mente quitato mente tremendo mente glorioso, mente poder grande, poderoso, mente quita se va tanque oh Dios, tan quitado oh Dios, sheritza chinga vini pe familia chinga completo, paso uno, paso un nieto, nan paso cerca su casa, oh Dios, pe pastor de casa, y también pa Alex, de nombre de Cristo Jesús, bendicionado, ta, sheritza mente que tremendo, glorioso, do tiene duro na Dios, Dios ti mamu sheritza, sige bobini, paso botón for bel patur, aleluya, tata, thank you, Dios, pe manifestación de vos, Espíritu Santo de mente que ten oración de un acuerdo tur junto tanque patur ko tonto ko note momento ko Dios engrandecendo bonom na por de gloria pues el gloria divo romana nos tu den cas da unidad da una relación íntimo nos toca comenzar con Dios pa sombra e botuling ta di oración tormenta pa ora mi stoppi di sa pavo chabo que da pape con Dios pa sombra cielo ta pri angel ta subi pa sombra den unidad un acuerdo no lubida di Pentecost tur taba ta un tonto nanga bai den un cas anto Espíritu Santo ba mane candela pa sonanta den unidad un acuerdo ahora que nos tuta den unidad con permite Espíritu de Dios ministrar den vida y un camino mande no puede avete mente tremendo, avete mente glorioso, me amo Rutmila Pers, mas Dios mirabo, Chiritza Jingo un dia bendicionava bocasi, você criatura, quarto bom, é 5 de februário, Ministério me bendicionasse 3 anos, lubida nos danki, aleluia, lubida bendicionanos, dembo oração, amém, nos assim 3 anos, então grupo de oração também tá assim, ano de 8 luna, tremendo da Chiritza, tem o piolaro, tremendo con gloria a Dios, thank you Dios, thank you por nuestro hermano, oh Dios, Rutmila Pertos en 3 días y miraba de qué pasa, aleluya, papi, conozco, no sabe, pasó tu oración esa que te da Dios, aleluya, gloria a Dios, Rutmila Pertos, tú conoces, recibiendo tu honor y gloria, el poder de Dios te arriba, vos, total Rutmila Pertos, thank you Señor, oh Dios, thank you, tata, den tot recht, no está, no salirá, tam, seca nuestro hermano, oh Dios, tata, thank you, oh Dios, pa vida de Rutmila mila perse mente que Senhor Deus tu mila perse tu conosco posso começar essa tato que tava de Deus se botou é Deus se botou Deus tam essa que tava de Deus de Abraão Isaac e Jacob essa Senhor Deus é poder com unidade no acordo tu mila perse Senhor Deus é família perse é família wanga suyuna ou família macai turta bendição posso ete porta com tu conosco Senhor Deus caminho boa palavra da ministrar e um caminho mandando de cambia do poder em nome de Cristo Jesus é mente que Rutmila é mente que Dios te ministra, é mente que permite Dios que un camino mandando un poyega, mando tan quitado Dios está con nuestro mencionado nombre Rutmila Pers. Botando cubo tabo porta pero ba come sa cana ba come sa move bon cabo ba soba Dios su testimonio a zona de movere nombre di Cristo Jesus tata thank you Dios para poder thank you Dios para gloria thank you Dios para tu costa en el nombre de Cristo Jesus mila personas tu conoces de mente quitado Dios tata engrandecemos tu nombre pues tabo de Dios tabo de Dios toque lo cual como hasi lo cual cambia tado Dios tabo sobre se tanque pasando de erumanki thank you Dios tu dolota temboman thank you Dios tate la que era experienciado gloria thank you Dios taba de Dios tate que te gritan a tu Dios bendicionar mila pers de familia perso yuta casta bendicionar thank you tate relación íntimo que tengo boki thank you Dios kadum pa que papi se sumango Dios es algo bodon tu kunen bendicionar mila persa de mente que tate poder glorioso o tato ko taba ministranta nostra ministra aba de Dios ka cambia tu costa te mente que tu
minta tremendo, minta glorioso, mi lavo casti buyonta bendición, aleluya, Sairon Yanga, aleluya, no mirabo ka ba, tabol portion pa Sairon Yanga tambe tengo trabajo pa bendición, undo ko bota pa bendición, bukas ta bendición, cerca ta bendición, pasombre lo cual ko te vive den Dios, ko Dios planta, den bote poderoso, Sairon, gloria a Dios, date per spirito obediencia, gloria a Dios, date un spirito di purificación, gloria a Dios, date ku Sairon na comprende sa, Señor Dios, ku tabe gloria a diabo, e poder diabo, tata santemente que Sairon Yanga den su trabajo, ta bendicionar, den su trabajo, ta glorioso, algún nuevo soso de Sairon, bendicionado, ta pues oración pa mire, oración que comunicación, tu cosa comienza a funcionar, pech bon, en nombre de Cristo Jesús, e poder ta glorioso, e poder ta grande, tata tava começar com tu cosa, ora nos bota abo delante tu cosa, nada no bistro betata, abo ta prioridade nos turso be Sairon na compreensão, thank you Deus per spiriti psalmist, thank you Deus per spiriti evangelist, thank you Deus per spiriti pastor, thank you Deus per spiriti predicador, que ribo subido, tanto vale que conoce potencial de abo, ribo subido Deus que luz resplandece, oh Deus per propósito como tiempo, e caminho que ta casa e em prueba, e em perseguição per essa hora, bota com Cristo, bota aí em constante, Cristo te cubo, bota em glória, aleluia, Sairon un dia bendicionava, podemos trabalhar santo, thank you Deus. Thank you, oh Dios, nos tabai, oh Dios, nos tabai, te entrarnos con nuestro man, oh Dios, papi, te bendicionata, papi, parcialmente, que oh Dios, di gloria, cuando tú conoces engrandeciendo, bon nombre, napo, tu honor y gloria, por poder tativo, papi, sound, tú conoces unidad, un acuerdo, trato, oh Dios, estamos administrando gente, y palabra, oh Dios, te un camino mandando, pues, en nombre de Cristo Jesús, tata, thank you, tato, Dios, papi, de mente aquí, thank you, tato, Dios, que papi, saia, comprende, tu conosce, tata, tremendo, thank you, tata, papi, awe, nos hace 3 anos, Ministério de Bendição, papi, hace 3 anos, awe, então, de menta, oração de menos, tem 1 ano, 8 lunas, papi, botei, foi o princípio, aleluia, glória a Deus, papi, bendicionar, botar para a oração de nós todos, de unidade, um acordo, a paz, tudo forte, e obesa, a cana de vitória, glória a Deus, tata, thank you, Deus, papi, de papi, thank you, família parcial, thank you, Deus, de entrar, neta, cosnobo, algo tremendo, sosle, glória a Deus, tata, bendicionar, botar, oh Deus, de glória, me inte que, oh Deus, oh tata, e mente que te bendiciona, e mente que mi romano tu lago nos menciona, nome de cada oh Deus, per poder, passamos oração para bo, oração para bo proimo, para bo ser carina, tem poder, romano não resta para você, tá bom, pero você tem que resta, mencionar é uma situação difícil, mencionar bo romano, tu que agora que tem oração de acordo, passou para ter poder te manifestar, bastante mira poder, bastante mira desarrollo de ministério, me também mencionar, tempo pida também tem desarrollo, tempo mira também tem glória, tempo mira também tem cosnobe, del nome de Yeshua, e mente que, oh Deus, está glorioso, e mente que está poderoso, papi, parcial, tu conoces a, oh Deus, e te representa Cristo, tem sua casa, tem sua família parcial, este es un que também turmenta, este es un que la cerca, este es un que la que poder de Deus ministra, e mente que, oh Deus, de glória, bendicionata, papi, parcial, e mente que está do que poder da grande, e poder da glorioso, tata ministra, oh Deus, também de papi, la que papi sai, conoce, oh Deus, com bombota, essa acaba, pero papi sa, quando bota em não seca de papi sa, como bota ministrando em sua vida, oh Deus de glória, thank you, oh Deus, por palavra que a Bíblia, por palavra que está ministrando, por palavra, oh Deus, que está bom mesmo, oh Deus, thank you, oh Deus, nos tur, e mente que mencionando nosso irmão, papi, passear ante trono, papi, glória a Deus, thank you, oh Deus, para o ministério de vida, papi, thank you, oh Deus, por porta com papi, passo yun ko cerca de família parcial completo, den Groningen, den Drachten, oh Deus, door caminho de Ulana, Corsauta, também. Tanque para sabedoria e conhecimento, oh Deus, completo, de uma vida própria, aleluia, dia tremendo, dia de comunhão, dia bendicional, dia de presença de Deus, por seu próprio, bom, não importa zona, turbenta, tem unidade, acordo, abot, cussar de oração também, próprio, você tem algo está sucedendo, é tempo apropriado de Deus, é momento que Cristo está, próprio, você é hora conosco, tem unidade, acordo, Pepe está papa, tem algo poderoso, está sucedendo em nome de Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus, provavelmente que você é tremendo, você é glorificando, bendicional, aleluia. Assim, Romano, que tremendo está.
Qué tremendo está para de presencia de Dios. Qué tremendo está con el Espíritu de Dios está ministrar. Qué tremendo está, oh Dios, nos tur de unidad la que nos hace oración por nosotros. Rentolo sente de mente, que aleluya. Tata thank you, Dios, por nuestro man rentolo sente de mente, que tata engrandecendo bu nombre, na bu trono di gloria. Pastor rentolo sente sai con e compre de poder de Dios. Rentolo sente sai a mira también gloria. Rentolo sa, Señor, oh Dios, tata, oh Dios, de presencia de Dios tormenta. Da op importante para su vida si uno con ser querido tu, tata vos trabajo también su castro cosco tronche. Tanque tato, Dios, que sabiduría, conocimiento, como no rentolo sente. De tanto con nos tormenta, Señor, oh Dios, camina por poder, camina por gloria, camina por costas, tantos espirituales, nuestro pinche peletón de Espíritu Santo que tengo aquí, nuestro pinche peletón de Espíritu Santo, porque, oh Dios, de enskede, saco de enskede, oh Dios, tata, saco de Alemania también, oh Dios, tu eres familia Senchi, tu eres familia Prudencia, tu eres familia, oh Dios, tu eres familia, oh Dios, estanista, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, tu rodilla tengo dobla, tu lengua tengo confesor, no mire lo que poder, diablo, Dios, pone mire gloria, diablo, pone mire que casoso de, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, bendicionado está, Señor, mente que, oh Dios, está tremendo, mente que está glorioso, mente que, oh Dios, estaba con mis aturcos, mente que está todos los cosas malos, hermana, oh Dios, está también, ambos de Dios que está libre, ambos de Dios que, oh palabra, oh Dios, te llega un camino mandando, pues que cambia tu cosa y transforma tu cosa, tata santo, bendicionata, renda los sensos de mente que, Señor, oh Dios, está con nos, van a mencionar su nombre, es sacerdote que te sostener YouTube, los canales de YouTube, aleluya, tata, thank you, oh Dios, para vivir en los sensos, Prudencia estanista. Tanki, Señor, oh Dios, para vivir su yunan, su nieto, su ser querido, oh Dios, Amsterdam, de Alemania, en sede, Honda que potabo aquí, Señor, oh Dios, en su trabajo, en su casa, oh palabra, llega, oh Dios, de gloria, aleluya. Tan quitado, oh Dios, dando a los anjos, tú conoces, Señor, oh Dios, bendición ahí. Poderoso para sombra, esa, Señor, oh Dios, es poder que tiene unidad de una cuerda. Esa, Señor, oh Dios, que soy que su nieto, tú lo tiene éxito y prosperidad. Esa, Señor, oh Dios, donde que llegó, Dios, el luz te resplandece. Esa, Señor, oh Dios, que Dios se transforme y cambie. Tenga mente que, oh Dios, de gloria. Bendicionado está, Señor, oh Dios, de palabra de Dios que mira vivo, a tu ministrar en un camino mandando un llega, transformación a tomar lugar en tu vida, es gloria de Dios, te diente, te mente que, Señor, oh Dios, bendicionado. Bendicionanos turta, pasum tabo de gloria, tabo de Dios Todopoderoso, tabo Dios, lo cual como con mi Señor, un poco de mitad, nos grita nabo, poder de Dios, aleluya, tata santo, thank you, Dios, ta abo, a con mis aturcos, y lo cual como con mi gente, aleluya, el poder tan grande, Señor, oh Dios, dando a los senchi, bota bendicionada en tu aspecto de mi vida, donde como llega palabra de Dios, limpan tu puro, oh tata, ministra, oh Dios, de gloria, oh Dios, me inte que ya webs aquí, 5 de febbrayo, ministerio, mi ta bendición, aleluya, ta bendición, aleluya, aleluya, nos tatam, se repetir my, se repetir my, ambo, repetir my, Penstrat, Oraestrat, Maria Pampum, Ponta Verde, Turta bendicionar, tu Espíritu de Dios, manifesta, ministra en el pario, Señor, oh Dios, date la cabo lucente, la cabo gloria manifesta, la que no conocemos ya cerca, la que tú sabes, oh Dios, de poder te debo, tata santo, bendicionar, oh Dios, nos cada un de mente aquí, cameta poder, cutabo gloria, tu costa debo, Dios, di gloria, aleluya, tanqui, Señor, mente que tu mente tremendo, nos duro, Dios, aleluya, sindrea la coimán, aleluya, bendicionado, tata, sí, Señor, tu mente tremendo, un mente glorioso, un mente, Señor, oh Dios, tata, con nos torta minuto, tata, revelamos más y más de nos vida, Señor, oh Dios, tata, profundidad, tipo conocimiento, y sabiduría, bo palabra, oh Dios, y bo misterio, tata manera, bo ahasi, en el book de Daniel, capítulo 2, versículo 28, camino Daniel avisa, reina, busca nacer, que tengo un Dios en cielo, que te revela
su misteryo ng rey haya vision en su mente que no pueda comprender. Date, oh Dios, thank you, oh Dios, per visión no como nos también. Date visión, oh Dios, que de Dios celestial, que de tata, pero tata la no sí, comprende tu revelación ng diabo, el misterio ng palabra de profecía no que ser mencionada en nos vida. Oh Dios, la que nos puede funcionar, oh Dios, tengo espíritu y verdad. Manera para papá de buque festival 5, Señor, oh Dios, tata, para por pleito come, busca su pleito, con nos está limpio, puro, sin mancha, Señor, oh Dios, para nos puede tomar parte del reino de Dios. Oh, tata, la que nos haya y comprendimiento y tu revelación y profecía, oh Dios, tu voluntad de nos vida y para nos por curi e pon carredo Dios que te carredo de fe e carredo Dios dia que ne propósito como digo nos e carredo de perseverancia lo tanto revelamos mes na nos más conocimiento oh Dios tipo reino tu dia de novo Senhor oh Deus tá lá cada gente com nos papel com dengan dia de ave lo revelamos mes torti nos nanang aleluya data la patinga dia de ave undo con nos llega. Oh Dios, luego revelanos tu secreto ng dati maskarada ting kukay, turkos ng robes ting kukay, cada un ko binidilante nos mestemiro, Dios, Espíritu de Dios, kung ano pa papel mentira, kung ang tambe mestir cambia, kung ang tambe que tamaneno, en el nombre de Yeshua, me que oh Dios de gloria, tabo poder, tabo gloria, turkos diablo, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios y Señor, aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Ministra a Dios. Ministra de mente que, Señor, oh Dios, tata poder. Tabo gloria, Señor, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios, tata santo. Aleluya. Sí, Señor. Tata tabo poder, tu poder inuende, Señor, oh Dios. Tata, pero ministra, Señor. Ministra de mente que, Señor, oh Dios, por sobre tan grande, tan poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Tan quitado, Dios. Tamo poder, Señor, nos ministra. Ministramos bondad y palabra y poder, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y nos idioma papiamento también, ¿no? Bendicionada nos idioma papiamento que está único. Riba YouTube, riba Facebook, onde conociega para sombra tata algo novo, algo que não acompanha, que não bota saber tata, thank you, Deus, danke que o bendicionanos tu denga dia de ave, com sabedoria e conhecimento, e inimigo não por triunfar riba nós, e que nós lota tem comunhão íntimo com o tur dia de novo, e tata, Deus, passou me som de nós, mais poderoso, que som que te beba for em nome de Yeshua, Mashiach, Deus, tata, danke, que o babisa nós denga book de Lucas, capítulo 1, versículo 28, con nos está altamente favorecer, con abota con nos, gente día, aleluya, gloria a Dios, bendicionar nos turta de mente quitado, oh Dios, tato con nos turta depender na abo, paso bati bizing Isaías 40, versículo 31, matures nang kuta espera, iba Señor, lo hanya fuerza renova, tanque pe fuerza renova, con nos recibir de mente que, aleluya, gloria a Dios, tato que bendiciona nos turta, que bendiciona bo palabra, que bendiciona tu costa, oh Dios, tato, taba transformar tu costa, taba vincu tu costa, novo. Tabo Dios, datibanos un camino que nos no por favor, en nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor, papia, Señor, oh Dios, papia de medicadón. Dado thank you, oh Dios, dato que te ministra. Thank you, oh Dios, que te palabra. Thank you, oh Dios, del cosa de agua, en nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Dios, sí, Señor. Sí, Señor, aleluya. Thank you, Señor.
Thank you, Tato Dios, para el momento que nos sumamos por capello. Junto con nós também, Senhor, ó Deus, temos presença engrandecendo o nome, na futuro honor e glória, aleluia. Thank you, Senhor, ó Deus, que estava formando nos turtas, thank you, ó Deus. Thank you, Tato, ó Deus, evangelista por capelo, junto com nós, Tato, de mente que Tata. De mente que, Senhor, ó Deus, Tato, de mente que, Senhor, ó Deus, vou poder ir para a glória do possível vida. Thank you, ó Deus, que estava de ministrar, um nada riende, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor, ó Deus, a palavra de Deus é tremendo, a palavra de Deus é glorioso, a palavra de Deus, Senhor, ó Deus, que estava triste, que estava assim, trucos vivo, thank you, ó Deus, que bagia ribo, evangelista ribo, junto com nós, também, que, Senhor, ó Deus, tanto, estava o Espírito Santo, super guia, Senhor, nós mesmos por assim, veramente que te bendicionar, mente que te deve, que, Senhor, ó Deus, estava, ó, tanto, thank you, ó Deus. Thank you, Tato, Dios, Tato, libro capello, Señor, oh Dios. La cuando estoy llamando Dios, thank you, baby, libro capello. Thank you, Tato, Dios, per fare capello, un tocco notte, mente, che thank you, baby, Señor, oh Señor, no, Dios, thank you, per su ministerio, Elohim, thank you, per palabra che te Señor, oh Dios, que di abo, que estaba ministrar. Veramente que, oh Dios, tu mente tremendo, mente glorioso. Un mente de oración, Señor, oh Dios, Tato, per pueblo. Un mente, Señor, oh Dios, per pueblo, por conocer una relación íntimo. Un mente que oración tengo bien pack, mente en casa, para começar dia com Deus, para começar dia com Deus, para Deus vai dilante nos tur. Tapi Senhor Deus nos dá assim oração turmenta, para forma curva back, curva assim mancha sempre, é curva oh Deus que Satanás sabini, havia fi outro, é curva oh Deus que é natureza cos para louco, para ave no Senhor oh Deus, dato chama tanque com o ministério me bendição assim 3 anos ave, então ai 8 luna tormenta de oração, aleluia, thank you, Deus, que estava poder, thank you, Deus, que estava por aqui nós, thank you, Deus, sobre o capelo também, Deus, que tu conosco, Deus, de princípio, bendicionada, oh Deus, está sobre o capelo de mente, que está, que recebi mais sabedoria, mais conhecimento, diabo, oh palavra, oh Deus, conhecer ministrar, oh Deus, e algum caminho mandando para ele, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus, e por capelo, é idioma sem poder. Porta bendicionar nuestro más estima. Aleluya, gloria a Dios, dame mente que está tremendo, é mente que está glorioso, é mente que vamos a poder, é mente que vamos com grande botar, oh Deus, de glória, aleluia, tata, thank you, oh Deus, por Shairon Yang, por sua adoração. Con su adoración, oh Dios, Alfa y Omega, aleluya, Shairon, bendicionamos a nuestro máxima, gloria a Dios, esa palabra está tremendo, esa palabra está bendicionada, e mente que, oh Dios, de gloria, está aquí en nos completo, e mente que, Señor, oh Dios, nos te llama, que, oh Dios, tata, para sombra dieta de abo, como assim, no Señor, oh Dios, tata, que tengo relación pack íntimo com abo de nos cas, tata, para nos una, nos cercaría, nos cas completo, está espiritualmente bendicionar para sombra, oh Dios, el terreno del diablo, el terreno está santo, el terreno está palabra, el terreno está para ministrar, aleluya, gloria a Dios, Señor, oh Dios, y tremendo está, mi hermana, ministerio me está bendicionando arriba Facebook, arriba YouTube. Nós também mistura romano, esse romano que nós inscrevi ainda arriba YouTube, inscrevi arriba YouTube, arriba nosso canal, para sombra com o Facebook, caia for. Vou vai riba YouTube, então vou escrever, então mira nós. Awo, cubo nota inscrever riba YouTube, o Facebook caia for, vamos escrever nada. Pertura no mano que te riba YouTube, te suno ko inscrever riba YouTube, que meno ko YouTube caia for, não turbo riba Facebook. Facebook também é YouTube. YouTube é mais na ordem organizar. Onde fácil botar vai ter um canal de YouTube. Mas Deus bendicionar-nos com um canal de YouTube. Tapi se nós que vemos tudo humano, não? Nós que vemos tudo humano, isso não conota inscrever no YouTube. Vai ali para YouTube inscrever para Facebook aí for. Popo cambia para ir para YouTube, amén. Pues no está live para todos los canales, amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya, un corazón limpio, hermano. El corazón está limpio, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios, corazón limpio, hermano. Esto no conoce inscripción YouTube. Aleluya.
Aleluya. El corazón tan limpio, limpio, aleluya, gloria a Dios, aleluya, sí Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, thank you Tata, thank you oh Dios, qué tremendo verdaderamente que kami wa ko rumang kumanda algo pa magi, tabi rumang. Aleluya. Bendicionate Dios Todopoderoso, Alfa y Omega, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú lo cual que lo comisaron humano, aleluya. Gloria a Dios, de mente quitada tremendo, aleluya. Thank you, Señor, aleluya, sí, Señor. Thank you, Tato, Dios, tremendo Dios, sin amén. Ministrar, Señor, oh Dios. Ministrar de mente que, Señor, oh Dios, de nos cada un su vida, Señor, oh Dios. Para nos torte un corazón limpio, limpio. Un corazón puta de obediencia. Un corazón, Señor, oh Dios, manera porque nos da un corazón, manera de escribir. Dembuki Ezequiel 36, 26. Limpio, limpio, ante puro, oh Dios. Data, tanki, Señor, oh Dios, que estaba cambio de turco. Tanki, tato, oh Dios, con los turnos rumana, bendicionamos a turta. Ministerio de bendición a cumplir 3 años de existencia, aniversario, 3 años rumano. Ante nos grupo oración de medita, da vega. 18 lunas. 18 lunas, rumano. Tremendo, ¿no? Aleluya. Gloria a Dios. 18 lunas está tremendo. Turmenta. 10 lunas para viernes. Aleluya. Tremendo, rumano. Gloria a Dios. Dios se podrá decir. Él no podrá decir en el humano. Dios está sempre sombra. Tu hope prueba, hope persecución, pero no está de victoria, pues de poder de Dios y de gloria de Dios. Nada en nos pensamiento, es palabra vida viva, toma su posición en vida. Que me indi, no nada en nos pensamiento, palabra de Dios hace tu cosa, amén. Gloria, aleluya, danke Señor, oh Dios. Aleluya. Nos corazón está limpio, limpio, ¿no? Nos corazón está limpio, limpio. La fe limpio, limpio, puro. Dios por ministrar todos de nós Antonia até tempo vida e tempo casa. Mas o tempo casa mistério promete é ministério de água do começo tempo casa. Santidade começa tempo casa, tempo começa nunca minda outro. Deus que ministrando manifestar tempo casa. A ver me que bisavo não, viro man estima, corda bom que me bisa. É ministério da comissão tempo casa, dona casa niente. Bom, como vai missa niente outro para fora. E bom papa é o evangelho com niente, o evangelho não posicionar tempo casa. O evangelho me se posicionar tempo casa, ante luz tal resplandecer tempo casa sempre para fora. Pois como casa de escuridade, quando vai botar luz nunca minda outro. Amém? Que me lhe luz tempo casa primeiro. Sende luz tempo idioma, sende luz tempo casa, tempo antiano não, sende luz não vai sende luz tempo inglês, tem africano não, tem espanhol não, então por casa mesmo sucu, sende luz lá bem evangelho que Deus a chamava para ministrar dor de água, tempo geração primeiro, tempo idioma primeiro, tempo raça primeiro, amém. Glória a Deus. E não Jesus a ministrar, tem que o primeiro. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, Tata Santo, bendicionamos el poder y gracia y autoridad, tú te bendiamos, Señor oh Dios. Estamos con mis aturcos, Señor oh Dios. Thank you, oh Dios, Tata, oh Dios,
nós também que chama Tanki Senhor, oh Deus, Pai mente que nós também conosco, mas chama harta donde conosco delante do trono de mente que Senhor, oh Deus. Chama harta bem, Senhor, oh Deus, guiador Espírito Santo, vinhando conosco, tata bem grande, seu nome, nabo, trono de glória. Chama, oh Deus, tata, tanki, oh Deus, que tava também vira prioridade em vida de chama, passou o Espírito de Aboca, que é, Senhor, oh Deus, te bem junto conosco. Tata, oh Deus, passou chama harta, Senhor, taça, Senhor, oh Deus. Dado, oh Dios, bendicionado, oh Dios, su hablo para este lance, tengo un día tremendo, tanto bendicionado. Gloria a Dios y nos todos también de unidad, de un acuerdo, nos da for welcome, chamar y ama a Dios, thank you para su vida. Tata, thank you, oh Dios, de unidad, de un acuerdo, para vida, chamar. Thank you, Tato, oh Dios, que chamar, que somete a su mercy, junto con nosotros, Señor, oh Dios. Thank you, Tato, por voluntad, Señor, de su vida. Thank you, oh Dios, con lo cual no como comisado, oh Dios, nunca poca de la mitad, en el nombre de Yeshua, Mashiach, mente que chamar. Bendicionado, tabo, casta, bendicionado, yuna, bonito, oh Dios, tu ser querido, tu trabajo, tu camino, como llega, tu bendición. Oh Dios, di gloria, la palabra, oh Dios, que la vida más viva en su vida. Thank you, Tato, oh Dios, Tato, para purificación de su vida, su casa, oh Dios, de paz en su mente, en su casa. Thank you, oh Dios, Tato, para unidad en su familia completa, que familia harta, também todo dia tenho dobla, tu lengua tenho confessor na mira, oh Dios, que gobaste de chama. Bendicionado de família harta na boneiro, na corção, no mundo novo, onde kunanta, Senhor, oh Dios, em nome de Cristo, é família harta, piscateira, verta, bendicionado. É família harta na boneiro, anterior, bendicionado. É família harta, oh Dios, na Holanda, também bendicionado, em nome de Cristo Jesus, oh Dios. Thank you por unidade e acuerdo com vocês, é família harta aqui. Thank you, oh Dios, damos glória, Senhor, oh Dios, por a glória em nome de Cristo Jesus, Tata. Ministrare mente que tempo de vida de chama. Ministrador de Deus, o caso de vida, Senhor, não consumia, oh Deus. E tu ser que oh Deus, Tata, lo também, oh Deus. Lo mira luz, lo resplandecer, y me chama de mente que chama. Día tremendo, un día glorioso, un día que poder de Dios lo ministrador de agua de vida, y un poder que Dios turco te rompe, aleluya. Gloria a Dios, Tata, tremendo. Thank you, Tato, oh Dios, por unidad y un acuerdo de razón. Thank you, oh Dios, lo cual como comienza nunca, porque no me daré mente que es tremendo. Humildad gloriosa, humildad bendicional, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Tremendo, botata. Aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Por palabra de Dios, fuerte de verdad, tranquilata. Aleluya, sí, mi Dios. Era santo robotete, aleluya. Sí, Señor. Mente que Señor, oh Dios, estamos con mis altos senti, aleluya. Gloria a Dios, nuestro momento senti. Nossa oração papo de fé dentro para mostrar que a espiritual junto conosco. Oração poderosa ser assim, papo, pero que nós também que double porção, papo, aleluia. Glória a Deus, Tata, tendo senti junto conosco de mente que, oh Deus. Date essa, Senhor, oh Deus, de poder, essa da glória, em dolo sente a compreender, Senhor, oh Deus, Tata, peticionada a su caso e una su nieto, ser querido, oh Deus, estalista, prudencia, duro, Deus, Tata, sa, Senhor, oh Deus, como poder tan grande, sa, oh Deus, com a glória, date mente que nos dê um tanque para sua vida. Nós todos unidade de acordo, escrita na Deus tem unidade, bando no adolescente, double porção de Deus tem oração. Tanque, Senhor, oh Deus, para vida adolescente, prudência estanista. Tanque, oh Deus, data para humble de Deus, que sacerdote, pastor adolescente, estanista, prudência, oh Deus, que está sostenendo os seus canal de YouTube. Tanque para su nieto, Senhor, Deus, a autoridade e a poder de abogo administrador de Deus. Tanque, oh Deus, para su trabalho, su casa em Alemanha, oh Deus. Tanque, oh Deus, dada o Espírito Santo, Deus, que poderá administrador de Deus, tem tu subida, bendicionada, rendolo, sente de mente, quitado, oh Deus, dada su nieto, oh Deus, dada, maneira para pisa de book Joshua 24, Senhor, oh Deus, bendicionado de família completa.
está convertido. Thank you, Dios, para todo dia que tu habla tu língua, que conversa comigo, oh Dios. É transformação de água de medir antalo. Thank you, Tato, oh Dios, que te andalo, oh Dios, tava forme, Senhor, oh Dios, te ende. Bendicionata, Senhor, oh Dios, onde que llega tu luz que te resplandece. Bendicionata, Senhor, oh Dios, a palavra de boca vira pibo de subida. Bendicionata, Senhor, oh Dios, tata sanação ng katumong lugar. Bendicionata, Dios, tata, Senhor, oh Dios, que saco da de doctor. Poderoso tá, Senhor, oh Deus, es un cotabiwa de Dios, más poder que sumpa fo. Thank you, oh Deus, para cada palavra que ser proclamada em Facebook, oh Deus, forte ng lubas na mo. Thank you, Tato, sa orasyon ng, oh Deus, Tato, diante trono, oh Deus, Tato, oh Deus, kung yugo ng desigual, tingko ko rin ba, kadong plan dyan ni Mio, kadong redo, kadong palavra, oh Deus, desigual, kung kadong liba video sa iyo ng kusuniat ng familia potensa, familia stanista, familia sensi, yung number de Cristo Jesus, tori, den dolos o fieldad, nabo, Senhor, oh Deus, tora ser condenado, em nome de Cristo Jesus, den dolo. Ministério de Bendição nasce 3 anos awe. Ante nos oração de tormenta de 18 luna, aleluia. Glória a Deus, rendalo sense, yabosa. É caminho de carreira que nós está cortando caminho carreira poderoso. Caminho, terreno que tem perseguição, pero tem vitória tormenta. Aleluia, glória a Deus, tate reino tadimo, Senhor, oh Deus, é poder tadimo. É glória a Deus, que estava tá manifestando tanuende. Em fascinado, oh Deus, é poder tadimo. É glória a Deus, Deus, gloria mente quitado se llama tanque, Señor, oh Dios, es poder tan grande, es poder tan poderoso, Dios, estaba comisar, y lo cual como comisar nunca porque no mitad tanque, Señor, oh Dios, por palabra, oh Dios, con gran dolor, un día bendicionado para poder trabajo, un día bendicionado para poder casa, y vos ser querido, vos familia en tour, está bendicionado nuestro máximo, aleluya, gloria a Dios, quien copa que como él un toque especial, tour día de nuevo, para sombra, Bible de vez en booking, la bendición capítulo 3, versículo 22, con Dios, su misericordia, con su compasión, turma íntegra, novo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, Ibert Capello, Randolph, Kenneth Mackay, bendicionado y poderoso por Santa, oh Dios, Giovanni Valentín, Luis Wow, aleluya, gloria a Dios, tata, es palabra tremendo, es palabra glorioso, es poder santo ante poder, oh Dios, divino, aleluya, tata, oh Dios, tata, Thank you, Senhor, oh Deus, tata e machalesco, pastor ng tura, apóstol lang. Manepo tabis ng Diyos, manibay tabis ng buki Efesio ng 4, versikulo 10. Kung yung ultimo tempo na ito, Diyos to lang, apóstol lang, profeta lang, pastor lang, evangelista lang, oh Diyos, pa-fortificar kurpa, pasong tempo mas panos tuwaldo maneula lamang sa tempo ng panos madura, ting spirito, aleluya, ting kurpa, gloria na Diyos, mo palabra, oh Diyos, di Efesio ng 4, 10, Senhor, oh Diyos, camino po tabi sa nos está sendo igual madurar para Dios para fortificar cuerpo tanto Dios para o Espírito Santo de mente que Dios ministrar que um caminho de poder de Deus a fuerte que um caminho de palavra de Deus tata tanto Dios tata nos tu hermano Dios bispo botando tu conosco como panja hamba ng para Cristo para Senhor de nombre de Cristo Jesus oh Dios de gloria tremendo botar glorioso botar aleluya sí Señor oh Dios de gloria bendicionado oh Dios dadlos también con nuestro mantame oh Dios Richard Martina botambe ta bendición botambe oh Dios te llama botambe oh Dios te ministrador de aire de tasca no pasar Dios te ministra de movida el tiempo apropiado llega de Richard Martina awo va llega en el tiempo la oración llega camina Dios que llega en aire thank you oh Dios para someter en la presencia de Dios de palabra de ministrador digamos de vida de Richard de mente aleluya gloria a Dios tata bendicionar los turta de mente que palabra de Dios toda vida bien junto ministrar aleluya gloria a Dios tata thank you por un chão de todos cada subida thank you Dios que estava da tonha de turco thank you Dios que nossa cabeça e não era aleluia glória a Deus tata nos turte cabeça e não era
Thank you, Dios, como pastor, oh Dios, de casa e pastor, oh Dios, de ministério, oh Dios, puta de nos caminho, nos cada de nos ministério, como sacerdote, como pastor, nos cada thank you, tata, para o ministério, me bendicionar. Thank you para o ministério, oh Dios, de Rentolf também, é só como talaga, como lagi canary, mas thank you para o ministério, Elohim, de Hubert, Evangelisto, thank you para o ministério também, com Kenneth canary, mas thank you para o ministério também, com Richard Martina, lubay canary, mas thank you, Dios, para o ministério também, com Luis Wout, lubay canary, mas pastor, mabalaya, maturi, amo na, nosta Adam nang, kabing promesa, Senhor, oh Dios, e lubay husa nos, de un son poderoso, aleluia, glória a Deus, para o Roman de Rotterdam, nanta hopi, Roman de Amsterdam, nanta hopi, thank you, Deus, para o Roman de Rotterdam, de Dordrecht, de Sliedrecht, tur, oh Dios, tata, oh Dios, de Vlaardingen, de Schiedam, tur, Senhor, oh Deus, bendicionamos, Senhor, oh Deus, como que forma algo, oh Deus, temos poder, temos glória, kami tamo autoridade, oh Deus, de glória, meinta que tu meinta tremendo, comenta, Senhor, oh Deus, tata, nos tur, oh Deus, abini, oh Deus, grita nabo, pastor, nabo, nos tingo grita, pastor, avisa, grita, ilo me contesta, ilo me bebra, mane botas escrever, temos provérbio 3, versículo 5 a 7. Confia em Senhor com inteiro coração e para nós não depender riba nos meus comportamentos não. Dentro nos caminhos não reconhecer e ele dirige nos barreira não. E na cheta de vista não seja sabido nos vista teme Senhor e apartabo mes for de maldade. Lá que nós trazemos bem amado. Provérbio não capítulo 3 versículo 5 a 7. Na 5 da vista confia em Senhor com inteiro coração. Esse é o mandato grande de Jesus mesmo. Amém? Então, na 6 da vista, dentro nos caminhos não. Dentro nos caminhos não. Reconhecer e Ele dirigir nos para reconhecer que Cristo é Senhor. Reconhecer que este Deus é o Deus. Não, amém? Então, na 7 da vista, não seja sabido em momento vista. Teme Senhor. Tenha respeito para Deus e apartar momentos foi maldade. Aleluia. Tremendo, irmão. Glória a Deus. Dá palavra da bendição. Tremendo. Dá thank you, Deus. Dá para Papa, Senhor. Nós temos que Filipina, não. Capítulo 4, versículo 13 da Bíblia. Turcos me por em Cristo. Quem te adunar-me força, irmão. Nos força. Não nos talanta tormenta. Deus talanta nos tormenta. E ministério aqui. O Espírito Santo talanta nos tormenta. Amigo, me casava, nos sinta, pilha, assim aqui. Me casava, ei, também, da sostener ministério. Randolph também, ei, Canada, ei, Romana nos torneira. Pop, turta, ei, não está tanto, não está sinta, ei. Romana, está sostenendo a oração. Amigo, me casava, profeta, nós está tormenta, que me diz, sim, ueca, para sombra. Cristo adora o nosso trabalho. Então, é seu trabalho. Esta história para nós planta. Esta história para nós. Esta história para tudo custa bom. Esta história para tudo custa bom. Então, se nós reconhecer. Amém? Onde nós fazemos aqui? Deus fazemos aqui. Nós não obrigamos a nada. Pero, ora, o conhecimento bíblico. Vou começar aqui como tem quase, como tá bem tormenta, como tá sostener ministério, como tá larga e oração de democracia, como que tem uma relação íntima. Mas Deus tá pensa assim, aí chega o momento para oração bem no caso back, aí chega o momento para Deus ministrar back. Amém? Todo abo de vida para eu para ter paz e tranquilidade democracia, para ter união democrática. Pastor, mas nós estamos em tempo de calamidade, mas Jeremias 29, versículo 10, por Jesus. Quando é tempo para estar em calamidade, mas vamos ter tempo para estar em prosperidade e êxito. Amém? Escritura não nos reconhece, não. Amém? Está fazendo em Mateus 6:33. Mas busca meu reino, promete e minha justiça. E turcos lo guardo a gana abo. Na 32, Mateus 6, 32, 20, diz, está visto que vosso Tata Celestial sabe tudo o qual como me ter. Deus sabe tudo o qual como me ter.
Ato Diyos to ko ba kumisa ministrar demo necesidad mo sa kiora? Ora ko mira ko ang entregado ko sa pinimos ka sa dreche, pinimos ka sa presensya, pinimos ka cara ni Diyos. Ang ori. Mientras tanto mo na busca cara ni Diyos, mientras tanto mo mina sa presensya, te queda lejos, vos para de Dios, pero estamos en esta forma de tropiezo que pega más cerca. Amén. Estamos en esta forma de tropiezo que pega más cerca. ¿Por qué no puedo comprender esa forma? Con toda ami, pero te palabra de Dios, amén. Comprender esa forma, amén. Gloria a Dios. El poder de Dios, el poder de Dios, que Dios ha comenzado con. Amén. Aleluya. Pues guarda isa ese bom. Amén. Aleluya. Ayuda a la candela de Dios. Aleluya. Sin que me estimane. El poder de Dios, el poder de Dios. Que Dios ha comenzado con tus cosas, mi hermano estimado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Dios. Guarda naman, guarda share o programa, guarda bisa mo ser querida. Bindang orasyon ko nos panantambe. Recibir gloria, recibir poder, recibir la cual de Dios en la vida. Panantambe di paz y tranquilidad en la casa. Amen. Aleluya. Yes. Sí, Señor, oh Dios, di gloria, mente kita tremendo, mente kita bendicional, mente kita rumana, turo Dios, guarda, bisa mo ser querida, guarda rumana, santi bila manera rumana, dol, rumangkana, tura rumana, papi na kitur tambe ta inscribiri ba YouTube, pa sombra, oro ko Facebook kaya po, nanta ba YouTube, oro ko YouTube kaya po, nanta ba Facebook, Dios a forma exacta. Ito ko pasa palabra mes te llega. O sea, mo YouTube son los ting que kaya fo konos dasi. No, Dios no. Dios ta organiza. Dios ta sorry pating Facebook anto ke YouTube. Que mendi popoting persecution do costan de YouTube punta trabo. Pero como que bisabo si. Bo costan de YouTube punta trabo. Pero mi que bisamos pero a palavra de Dios. A palavra de Dios te llega. Kami naman din nung po llega. Kami de Dios a forme. Bo YouTube, Facebook kaya po, nos tabayri bo YouTube. Hallelujah. Bo YouTube kaya po, nos tabayri Facebook. Asomba life esta. Asina, Dios a forme. Gente no po bin todo lo cual que Dios hace. Gente no po bin ay nanang. Gente no po hace nada. Dios ay amado mente, no pues trova bebi más. Pues ya acabo bosadi oración de mente, ya acabo bosadi autoridad de Dios, ya acabo bosadi turcos con Dios te beso con él. Nada no pues trova mi romance estima de pinimenta. Dios su palabra te va a prometer que Dios me está hablando. Dios su palabra está na primer lugar. Nada no por para el ministerio. Amén. Daran dollar senchi. Dios bendicionado papi botambe. Nada no por para el ministerio. Amén. Láganos más oración para profeta Zoraida. Gloria a Dios, tata, thank you, Dios. Thank you, Dios, tata, mabidi profeta Zoraida. Profeta Zoraida, oh tata, de mente que por Zoraida, oh Dios, Jansen Winston, tenga mente que como mi casa, Señor, oh Dios, junto con nos. Tan quitado, oh Dios, por palabra, oh Dios, cabira vivo, que transforme, que cambie, y así es como un instrumento, pavo. Tan quitado, oh Dios, tate, palabra de Bogotá, vivo de su vida. Tan que, oh Dios, esa que es un canal, Señor, oh Dios, para todos en el pueblo. La que nos turban mencionar y llama tanque, Señor, oh Dios, delante de todos Dios, para vida y profeta Zoraida. Aleluya. Los profetas de ministerio me bendicionan. Pero thank you, Dios, e mente que para vida de Zoraida, pide salud. Thank you para vida de Yunan, Quincy, Señor, oh Dios, que presela. Thank you, Dios, perdone. Thank you, Dios, para su nieto, oh Dios, los nietos, oh Dios, Vincino, Tocul, Shaneiden.
Thank kita, oh Diyos, tato mamiyunang tambi, oh Diyos, Marcos ku Eddie. Thank kita, oh Diyos, tos pamilya ng kompleto ser Karina Tour. Thank you, oh Diyos, pa gloria ko ta manifestar todo disto raida. Thank mi vida, thank you, oh Diyos, pa sabiduría, conocimiento, oh Diyos, con nuestra parte ko, oh Diyos, tata. Thank you, pe unción con nuestra canabayche. Thank you, oh Diyos, e llamada di ba nos atende, pero nos atende, oh Diyos, thank you, pe sobracos ng, oh Diyos, kung bating ko revelana nos. Thank you, oh Diyos, pe caminda con nuestra cana, oh Diyos, temde, oh tata, ta tremendo. Bendicionata, profeta Zoraida, de mente que, Señor, oh Dios, tu mente que te sostene, oh Dios, Facebook o YouTube, como, oh Dios, un espíritu, oh Dios, de Débora, como un espíritu, oh Dios, data de autoridad, como un espíritu, oh Dios, tienes obediencia para su casa, oh Dios, tienes obediencia para su casa, como a mí, mi Señor, oh Dios, me gloria por manifestar. Thank you, oh Dios, para comprendimiento y paz, oh Dios, y tranquilidad. Thank you, oh Dios, de unidad que te manifestar y buenos vidas, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, damos gloria, unta de nos, verdad, thank you, Señor, de perseverar en obediencia, oh Dios, para tu costaba forma. Thank you, oh Dios, que luz como resplandece donde nos llega, no te reconoce, nos conoce de tal y tal canal, nos de misterio y de bendición, que parte volante, que parte con parte que nos llega, no te reconoce, nos gloria a Dios, tanto que gloria de mucho con tribanor. Thank you, oh Dios, tanto de boca palabra, de tu costa de abre en el nombre de Yeshua, me integi, Zoraida, oh Dios, tu canal, oh Dios, tu instrumento de amo, que estaba a toque, instrumento, oh Dios, que llama Zoraida, profeta Zoraida, que estaba a toque, que estaba formé como un canal, oh Dios, para ministrar, donde llena amo y tal un pueblo, oh thank you, oh Dios, para liberación, tu liberación, thank you, oh Dios, para tu palabra profecía, oh Dios, que comienza a posicionar en nuestra vida, gloria a Dios, dado, oh Dios, te amo, damos la prioridad, gloria a Dios, dado que estaba dando el cosmos, gloria a Dios, dado lo cual como comienza a dividir profeta Zoraida, oh Dios, dado tremendo, bonito, glorioso, thank you, oh Dios, para tu resunan que te tende, papi, dulce, thank you, oh Dios, dado para cada revelación que tenga, thank you, oh Dios, dado para cada oración que te elevate, llega a los toches delante de tu trono, oh Dios, wow, oh Dios, te ministra, oh Dios, tremendo, aleluya. Gloria a Dios, un día bendicionado, Papa Profeta, un día tremendo, Dios, cada camino que voy a cada aspecto de movida, Dios te baila con su luz resplandece más y más de movida, y Dios lo revela su mestor de amo, en cada un cubín papia, amo, habla un toque especial, para sombra, oh Dios, date para sombra, espíritu de obediencia, ministrador de voz, de Cristo Jesús completo, ante cada un cuya que se acaba de luz, que se nos carpe, cuando Dios te va a ministrar de cada un copapa en su vida. Aleluya, gloria a Dios, un día bendicionado para los profetas, mente glorioso, al top bendicionado, aleluya, todo tu ministerio me bendicionado, ajá, a ver, 3 años, no te va a empezar, aleluya, gloria a Dios, va a empezar, que van para trupas, son autos de celebrar los 3 años, aleluya, ministerio me bendicionado, a cumplir 3 años, aleluya. Gloria a Dios, Tata, aleluya. Gloria a Dios, Tata, oh palabra tremendo, oh palabra poderoso, oh Tata, de mente que nos está ministrado, oh Dios, llega a caminar, porque nos está, aleluya. Sí, Señor, gloria a Dios, ministra, Señor. Tremendo, aleluya. La adoración. Aleluya, quieres en Cristo, quieres en Cristo, quieres en aleluya, ministerio me bendicionar. Quieres en Cristo, hermano. Quieres en Cristo, aleluya. Aleluya, danke ahora, pasanta.
Ya estamos, quiero de Cristo, hermano, ya está noche. Pampero, hermano, gloria a Dios. Nos quiere de Cristo esta noche. Y le tenemos acá. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendicionar, hermana. Bendicionar los profetas Zoraida. Aleluya. Pastor, en revelación Bindor dice, amaya profecía, no. Amaya revelación de ministerio de bendicionar. Amaya revelación de ministerio. Anto profeta Zoraida, profecía y revelación de el nombre, ministerio de bendición. Que mi Dios muestra el trabajo, anto Dios papia, Dios de profeta, el nombre ministerio de bendición. Anto nos dos juntos hay confirmación. Confirmación, esa es la confirmación que me dice. Amai revelação, então a revelação que fala para profecia papia. Amém? Então nossa minuto, então a forma é confirmação. Amém? Então nós dá step direto em profecia. Nem profético dá step direto, cai no lugar direto começar direto. Amém? Que me assim é quando cada cara. Não se queda assim aqui é três anos, em instrutor. O igreja, porque assim é que Deus quer essa aqui só para formar, Deus quer oração só para formar aberto em casa, amém? Formar ministério aberto, amém? Glória a Deus. Relação íntima, meu irmão, aleluia, papel. Vamos ter um pouco de oração, um pouco de alabança para nos casar. Os profetas não me casar, aleluia. Nosso ministério, de casar profeta, a mi pastor Elton, bendicionar. O sea, Dios está su de gente, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Quieres de Cristo, esta voz, tremendo, hermano. Aleluia. O ministério também pedir a relação dentro com Deus, amém? Ora vou começar a cana de caminho, vou começar a fazer algo, vou ter que quedar dentro e perseverar dentro, amém? Não começar algo antes stop. Você senta Deus. Deus abini para queda dentro da vida e transformar a vida e fazer a vida limpa. Amém? Deus não abini para começar algo dentro da vida, então bota assim com o louco, então bota querer Deus. Não. Deus abini para purificar a vida, então fazer a vida limpa, de pura, amém? Glória a Deus. Assim a palavra de Deus está ministrando, mano. Stephen. Lupita, Ministério de Bendição a cumprir 3 anos. Aleluia. Tá, me boleh bisa rumana. Tá, revelação com ami aya. Anto mo papia com mikasa profeta, com mikasa, anto mikasa hanya palavra profético, anto que revelação é confirmação completa. Anto Deus dizer em nome do Ministério de Bendição. Então, a obedecer, a mais revelação de ministério, então, é nome profético papiar, Deus é revelação, amém? Então, direto, Deus no nosso lugar, direto, mesmo hora, mesmo momento, amém? Mas comecei na ministério, então, agora que Deus quer essa aqui, para que o outro bem.
ministrar gewoon, Dios sa forma, canal ng tukos, anto po nos 13, comunhão perto em cada caso, em cada caso, em cada vida, o ministério, começa a ter um caso. Oração a sair mais tempo foi caso, oração da papuanda para cuidar das casas mesmo, está brua, Deus a começar a oração para crescer perto em casa. Eu começo a manifestar em casa, não. Eu começo a manifestar em vida, não. Amém? Glória a Deus. Agora, assim aqui, irmãos, nossa cara, caminho de Cristo, nós está cumprindo só o que Deus quer. Nada de Deus mesmo, amém? Aleluia, glória a Deus. Está bendicionado. Aleluia, assim, amém. Stephen. Quem tem gosto em Cristo, igreja tá quem tem gosto em Cristo. Aleluia. O Cristo me tem gosto. Yes, assim amém. Tremendo Deus está, mano. Aleluia. Senhor, Deus está bom, e qual que Deus começa a para cada limitante, a palavra de Deus é prioridade em cada coisa que nós dá, também. Aleluia, Senhor Deus, danke, me toca Deus, a alabança, Deus, danke por nós ter o programa, nós temos Deus, danke, tem gozo de Senhor, tem tudo para solução, tem tudo para solução, tem tudo quando você reconhecer com Deus. Vamos ter vitória. Não vai chorar se tu começar mal, né? Deus tem vitória. Aleluia. Yes, Senhor. Aleluia. Teresa. Aleluia. Ministério me bendicionar 3 anos de aniversário. Ué. Glória a Deus. Tremendo, hermano. Tremendo. Anto 18 luna. Ué, di. Corazón tormenta, aleluya, gloria a Dios. Y te vuelve vista, revelación a Bina Ami, de ministerio, ante palabra profético, tenga revelación, mi casa soray de profeta y el nombre del ministerio me te bendiciona, ante que confirmación de mi revelación, aleluya. Gloria a Dios, así na Dios está atrás, gloria a Dios. Bien, Señor. Aleluia, o Ministério me bendicionar, nós vira internacional direto. Nós estamos com dental, nós vira internacional para somar. Nós estamos indo na Corsão, na Aruba, na Boné, tudo caminha. Seu mar, tudo caminha assim. Da bola, inteiro Holanda. Nós temos estado. Só agora que é na Rotterdam, está open. De Amsterdam, está open. Rond de Amsterdam, de Rotterdam, rond de Rotterdam. Aleluia. Glória a Deus e Senhor, ó Deus. Guarda com Deus, zomer aqui no mango, nós temos cerveja de bautismo. Deus zomer aqui. Guarda no mango, ó Deus. A lubidade de sostener o ministério, porque nós temos ordem, nós bote costas, mas tem maneira, modo de assinar também. Quando não tem moda, nós não fazemos nada, amém? Pero Dios está sobre para el costo, somos tú costo no hace, Dios está sobre para nada, gloria a Dios. Aleluya, sí Señor. Vamos a ministrar así aquí, para sombra el ministerio, me bendición a cumplir 3 años, aleluya, aleluya. O cuando venga a casa, van a casa, dos domingos, 2 adoración más, sí. 2 alabanza, los amigos, 2 alabanza, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, aleluya, vamos a encender candela, candela de Dios, candela de aleluya. Anisha, dale gloria a Dios, date tanque, Señor, oh Dios.
Tanque Tato, Dios, pa anisha dalek de mainta que Senhor vinunto conosco, Senhor, oh Deus, guiado do Espírito Santo, Tata panabutura no de glória e amabu tanque pa vida, tanque pa subir, tanque pa vida sa iyo na kusunyeto na oh Dios, tanque oh Dios pa vida sa serikari, tanque oh Dios pa ministério, tanque pa turcos ko to de Tate mainta que nos turta pinte unidade uma puerta, nos se amabu tanque de unidade pa vida de ani dumana la que nos tu mencionando nombre de Anisha Dalek, delante del trono de Dios, ten unidad y un acuerdo. Tan quitados Dios para venir Anisha Dalek. Tan quitados Dios para ni su reúnan, su nieto, un nacimiento. Tata su casa, Señor oh Dios, Tata, en el nombre de Cristo Jesús, de autoridad, de poder, de abundancia y en el ministerio. Tan quitados Dios, por voluntad de su vida completo, habitado Dios, el camino que te cano Dios, te puede llegar más cerca de Tata y Tata, por un son de su vida. Tan quitados Dios, permite que oh Dios, Tata, sabiduría, conocimiento, profundidad y por palabra, conocer revelado en su vida. Tan que oh Dios, Tata, que sabiduría, anisha, Señor Dios, de momento que nos tuve de unidad, un acuerdo, vos Espíritu Santo, te oh Dios, que cielo te abrir. Anisha, papina, Dios, para Dios, tende vos tem. Dios sabe turcos, pero Dios que tiene na sala de boca. Papia que Dios, para Dios revelado en vida momento que pasó camino de botella, atmósfera, cambio completo, Espíritu de Dios te manifestar. Pero tan Dios, para anisha me inte que Señor Dios, sao Dios, tato, con su yuno, con su nieto, na dor, de éxito y prosperidad. Tan Dios, para tener su trabajo en mi estampa, y tu toque especial, no lo mirador de Yahweh, que sobra, está de la comisaría Jacobo, en la comisión de conocemos presencia, peticionamos a Anisha, dale mente que palabra de Dios caminativo, que está ministrando, llega en un camino, manden un poeta, gloria a Dios, teléfono, Dios, cuando que voy a teléfono, le mire gloria, cuando que voy a le mire Dios, algo nuevo, peticionamos a él de nuevo, que no como forma, Señor, de Anisha, oh Dios. Tata por palabra se libra, por palabra lastima, y camino de que está un camino tremendo, un camino de gloria, un camino de poder se manifestar, aleluya, tanque Dios, que pastor de casco de su casa, tanque Tato, Dios, su casa, también, oh Dios, Tato, su nombre de Dios, tanque Dios, de pareja, oh Dios, de ministerio, oh Dios, que estaba forma en el nombre de Cristo Jesús, bendicionado, oh Dios, Anisha, dale mente, que Tato, oh Dios, por palabra de vuestra vivo, ante Tato, que hay un camino, estamos a ministrar en nombre de Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, aleluya, un día bendicionado para vos, nuestro más estimado, gloria a Dios, aleluya, sin aquí, ministerio me bendicionado, va a llegar al final de su programa, aleluya, nosotros vamos a llegar al final de nuestro programa Romano Tour, así aquí, nosotros vamos a llamar Romano Tour, tema yang con Dios que, amén. Tur oración ng turcos ng kasir menciona ay ang delante trono de Dios y Dios Imelda Sofía bote la que nos hace oración Imelda Sofía na serie Peter May corazón prometo conocer a thank you Dios por oración que nos va a elevar para nuestro man Imelda Sofía na corazón tan que todo Dios Imelda Sofía someter su merecimiento con nosotros que me da poder con toda gloria kami at costo diabo Dios estamos a ministrar tenga mente que Señor Dios Imelda Sofía vem para representar Cristo Deus su casa per alto na serie Peter May Dado Dios para su caso y uno su nieto natural Dios recibe algo nuevo bendicionamos a Imelda Sofía el día Yahweh con ministerio me bendicionar cumple 3 años Dios de aniversario ante botamos junto con Dios engrandecer Dios su nombre por su cadena turcos junta de Dios a ser quebrado y para los turcos juntos del ministerio para de camino de purificar para de camino de bendicionar un día bendicionar para Imelda de día Yahweh los tur es cadena ser quebrada puede ser con tu ministerio me bendicionar tur cadena tur yugo desigual tur palabra que ser papia que viene en dirección a paitera seco aleluya tanque Señor tanque todo Dios para ver que Señor Dios nos cura minuto y grita custa por palabra otro costo diabo aleluya gloria a Dios esta que nos lasto adoración con nosotros ahora aquí tanto a misterio proclama la sombra el programa está de Dios de Dios amén que te orden
E di ordine dia non sto vedendo mes. Saya candela ko sa video. Sa may candela mitras aqui. Kasi hindi kami na butaw. Pero en pouquinho manhã. En pouquinho manhã de pasombra. É voluntad de Dios. Ante Jesús está cubo. E não pouquinho mais botar. Amén. Gloria. Aleluya. Ahora va santo, aleluya, oh sí Señor, así me quiero humano, oh Dios, santo, oh Dios, santificado, oh Dios, también de ti, Señor, oh Dios, santo, oh Dios, también que día ya el Señor, oh Dios, estaba la tremenda bendición, la baguíanos, Señor, oh Dios, también la agua de tu está. Baguíanos, Señor, oh Dios, para tomar trabajo, de los carros, te envío los Dios con los nietos y los que te han bendición a cada uno que te han visto con los cascos del ministerio de Facebook, arriba canal de YouTube. Danke, Señor, oh Dios, date voluntad y palabra de amo para ser administrador de canal aquí. Danke, oh Dios, que balaganos tayo, habis nos tayo instrumento de voz y ta amo ta toca el instrumento aquí. El instrumento con nos ta, Señor, Dios, tamo instrumento. Tamo ta toca instrumento que pasaca y música. Data tanki, oh Dios, data como si nos data con los instrumento. Como si nos conoce canal. Como si nos conoce tu cosa, Señor, oh Dios, como ministrador de Dios como pueblo. Aleluya, mente que tu mente tremendo. Tu mente, oh Dios, camina por Espíritu Santo, mi libertad. Tu mente camina por Espíritu Santo, papia. Tu mente, Señor, oh Dios, cada un caso recibir, lo cual con la de recibir. Cada gente, Señor, oh Dios, atiende palabra, lo cual Dios tengo papia de su vida. Cada un decisión que ser tomado, Dios, a toda palabra que ser ministrada. Cada un cosa que ser continuado, Dios, a agua ministrar. Nada viene de mí, que Señor, oh Dios. Bendicionamos a todo Dios, por palabra que prioridad que ministrar, y un camino mantiendo un proyecto y transformar tu cosa. Danke, Señor, oh Dios. Aleluya, mi hermano Antor. Ser querida, un día tremendo, bendicionado en el nombre de Cristo Jesús. La que palabra de Dios toma su posición y hace lo cual es que te encojaste en el día llave de movida y ser guía por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Temo ya con Dios que. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La adoración acaba. Ando de mes que se el programa. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Yes. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Así me quiero, hermano. Pues te acaba. Mañana Shetor en mente nos turte a trove. Aleluya. Trempan. Eito trempan nos turte. Aleluya. Gloria a Elohim Adonai. Sí, Señor. Aleluya.
Hallelujah. Yes. Hmm. Naabuso, trono y gloria. Mi kebing nabuso, y du nabutur honor, Señor. Mi adoración, mi Dios. Canta aleluya. Aleluya. Canta Gloria a Dios. Sí, Señor. Canta aleluya. Yes. Aleluya. Na Dios. Aleluya. Na Kaya mayang ko Diyos kay Romana. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Na Dios nos da